Empanensa sade chena se yantesa fofora yechi mehuna meka de ye nanso wotan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye mebo na tete me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehu no yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na sa wokoto sabwa bi si wunua so a ka tira no se he aboa sori yenso anuti na me wa hena na bisiti ejawusu bampunkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi mani nsam apampamra wo si ebura bamponde hye ni bie danfo ye dan bremo dagon mebinko and now you know so some show for ne pesmaka for transit live Ewo Insha 104.5 FM. And if you are some celebrity was soon some more the headquarters and the ensem do so for ahimfie patcho na wan tibe wire ho and some ho ano de nyina sunsun sama betem se Pontius Pilate at the sunsun some nyina sanse ye ne di sunsun sem ye ne ka no bi aka bi ni tie na kotie binom Mini de jawusu mampo kontonchi abo ehia kumana na wa kasi betuba gonga ja tanine abejafo nyina ayakrado amanzambo for kwasibu afo and afa caveat probitan koso hini krobizu mahine ochikrom ani kokobra assembly member oha agora ajamanso ka ho bi mi producer ene nana ajei mensa sikapa otoso mienu mpasaso number 2 akwamu hine Pauli Central America neko Facebook na Facebook okwa aya Insha 104.5 FM mesi I like it ya share na comment e wa konkonsa group num ti ko Facebook aya Insha 104.5 FM okwa YouTuber aya Insha TV okwa motniswa aya Pemsan TV Pemsan o boss Stadium Junction tie semre meka kana onyane ntie senior ba Amina go from Mosizongo ebesia kofaka ako bolga ako yade nana ya ahmache no nai obesi Plaza Junction awasi obegira street man offer taxi ana praga bina wako station akofaka to aso na kontu so amnantie be se na ntwe be no de sikasi ni so agye ne hu ne manyina na mesako machia Amina maame ye obi odi mfie aduoso a okonya court case se fata some kutua enkaniska 100 million money per chrono Amina de no ye anadwo be no ye wotunto enku ani de amuka na spray bi perfume bi de chinchin sa faso se no nya onanam sa no ye takusimpo a no ne nkoda mienu omde didi sansa o mamienu kabobosia 10,000 enkaniska 100 million se ode ko so ekara no na watu no ase no chene kakra obi ma ne 500 Ghana cedis enkaniska 5 million se Amina e okwa to abro friboga fabri kumase ono aka sika so 3 million eneska 300 am 90 gini nyina ifini sem de koi wotete mu bia ogefo ama no se ye aseme na to mi ohianiwa mobro wa mede fa he enie memfa me ho maka na onku me preko sansa sem we die me koka ne sen ampa wotono maka na nya kopade obeye de kai doje no o break fan ho koi Amina tsan kwanum kwa kese mu kwantimponum street num etwa jadwoa manfo yomfonsa omo twa no da kwanum ahmache no na ma ne badopa no nsia aseminare ho tiati na yetonenka sami na modi ane bra na mobo hu ne nsia dofo hesaja nyankopon be yadom a sansesi wiase sebe yonko da ne oda account ntina na account
Minia Prince Akuta obia nim no zongo ba bi obia nim Prince Akuta juma wodie sida bi minia ba ne Amina Prekope ntimi ntro ma sementi se ento no empo ko na no dro sada no ne pressure ko so doctor for ahwe na kanye tiesra manfo se madam mo nya mo Akuta beka ho bi esra parum kabofo ane zongofo ne mranti ahodo Christopher nyina ka ho so bia sesra mo asanka mo na nyumre Prince Akuta ofi ha yenu ba Amina so ha se a ye betu ankoma no so na sabe ye sese na akosi sen emfantu atie fani mu caveat betrans me betrans oba go chen wanzam ese means ojije my bag ye nkoso Prince Akuta mo akwaba Jesu na what is saying Prince ehun ye papa obi ahun ye me kasa mi ba Amina ebra asem no to no say na otwe menu mu ani I want 1 week and no and run it one and na otwe no na otwe na so no see exactly and you go Facebook say see abem Amina ote akwamu a osu no ahmachi na online ani mu kura nyantete ye ahmachi na online Amina tifo ma osu me hwe bia na wo segume o street say osu ohu de onye no ho e twagu say on Facebook twamika na ko hwe bi oko Facebook Insura 104.5 FM ni so wati ati bi so jante ana munya hu mfoni no kezo pese hu mfoni no ebra Amina machine online wati koma no osu a ko Facebook na ko hwe bi Insura 104.5 FM konkonsa group na munya ajo makwaba na hu Abdullah Fati honom Abdullah Fati de odi asan bagu osini zabre baba gong zabre chibare osini zabre Fati me josoti okay anu mo aka musa Rita Bonzi ani eblu usu ansan Abigail Yadam Raj King Brighter J nani ya bua munya ba ka ho bi na ya dijman kama akonkosa group num so ni jonso akonkosa group ka ho modia na ko Facebook Insura 104.5 we say Amina atiwa osu o catching stars nanso benden adiza to ya yanso go say hello the gong adiza to ni so ho ya pa Prince Akuta makwaba me Jesu na ho to say ehun ye papa Prince san ko atie e ban so na Amina wo tie ne kan otwe ben no se me ko kan Insura fa Ewiase Mu Nsem ho ni aboye nua bai enukre on say mezunguni ene de misaye youth enti de beba efa youth na medie ni maebo ma bebia ye kama mo hono ma na menua bi ye frɛ no Alhaji Muntala Mola o Saudiya onun Kamil last done omo si wa wo saba no bia omo hia no miso ada me hu video man timanda na me hwɛ sister na nkasa me tina me hu bebia na wote timofia na obi kan tem say sister Amina am say wote how enti ku yo ma na hu ko shia Aswanti police station airport police station and they say me see there big mami they say na mbo no because ni hu omobo we see kan nsem no omobo dodo what say omofia o bolga di mama bi apartment baby o see apartment and the mama see apartment na wie no na mama ni pese o to free no and all the some no court and the court rule said this say man 300 million so no free no and the court my fee vacant for 3 years I want to say say dia o di fee ni krata e ko jibusia e dia kwatua na wo di fee na dia marrant scan was akwaje no na di chamso for boys am en collabo no di chamso I just can feel nsem entimi there be we dey say me made say me number 9 entimi nyeska no entimi ba radio iso any Haji Muntala Mola page any Kamil last done page any Prince Akuta Miami page among for ediska kakaka ba I say timi abobo sky be di ba ma yes sister Amina senior na so no be na so because no ma wodo so me nim no ba bia me hu no da me sha no ba bia da me nim no me wade no social media trend ya na see there be we say nipa say bo no entimi ba bontin e be kasa kakra me fa fidie we so Insura fie 104.5 among for ediska kakra send it through the number no am say atimi anya ska kakra ye be my sister no enti ba ma ba no ma be do bibiara se say wotie yensem ana won sister me na won mobo what an scan ya me san ya ne kase na kuma so ade ya kuma ko mfa ma no tenne mi ba be da se Insura fema
Yo, you can't say body back. I'm saying they bet you any pan doors. Oh my dear, chedo, papa. I'm a chedo. I don't so can. Say, Bana doye pa dia. Oh, can you some for ya dear? Can income for San Uncle so can. Yanko Pushamo, much chedo. Many Amina be doing come out. This episode Amina. If you no city and then said why ya. But then I got Facebook. Insha 104.5 FM. Yeah, like and share and comment your concert group num. Who's a man about Obi this year PCA, Obi this year about PCA Kwam, Adoski, Scopi, GH, you know, become new faces or concert group num. Give us who the echo so on Facebook, Insha 104.5 FM. I mean, I design. Brown Kakami, Brownim. So, where? Me pacha, Yamiado, is also pressure, echo from. Me pacha. Sounds now temperature, Razipa, Yahu and Kenyasem. If you remember. We have some so sure okay me pacho my memfa platform is so na menda penifo e wo inshira me dika eda nana I say because nana ma me da platform na anka me ye den memba ya me na dika kan nana kuma e na ma ne boa me e na me da wo so ase because so aye bia ma me e na asamlo man e na enhira penifo e wo enhira yin na me ni bomu yin na din ya me enhira mo ya me ye mo kese oye mo kuma so ade e ma mo anka ye mo anka me ni agu ase mo na mo boa me mo na mo hu me mobro etimi boa me etimi ka asama eto amanfo kuma because sanya mo anka me ni ho e na me pamacho and I'm a Muslims. Cramofo, me and nuafo. I me de kanda me bra yase because why are dear pa only me da on whom me da. But the way what my jina some no muno. One. Why should I done miss me ni phone? Why uniform? Why you chip after uniform so cry dear mamma? In fact, the way I'm mamma. Yamina be shram. Muina yamin shramo because I'm Kayamo. Alaji Muntala Mola. Ono Saudi. Yamin Shran, Yamin Camel Lasdo. Jamie. Ono Yamin Shrano. I was in fact. Yamin Shram upon Yami Omokuma Swadia Mamo. Yami Omu free Nunguasimo. Yami Shram means me canina. Yamin Shro Bibia. O Bibiara or Buame, o whom me more bro. Enemy mammy more bro, Atimas boy, Yamin Shas and for cropper, Yamin Shamuina, Midamose. The Mayama Mina, Miniso, Miniaso pa, Miniaso, Yamin Shamopa. No, I mean, an Azubisu. Namin Jin de say, Mubetima boami say, Yamiatima Anna Momoso. In fact, Angayamwa, baby Anka me who bear mobile. Seriously, because and then mumunti and then yaminti and I'm me tebia sakakra inti nshira de obi biara obewura ha de nshira de nshira de bia nshira na to go yeso da yamin nshira mu ina penyifo ni ina e wo platform so yamin nshira mu ene mo bro a mo wo maye obi ye bana ye kana mo anya yamin akamakuma na mo anya botre ahwe no Yami on Shram, I am okay. Say, Momuningu asida. Ami. I mean, not your one for your power. No one for papa. In fact, Uncle Sohune, Uncle Son never to back. Now, I could say, Uncle So Patches. I patches Uncle to but I say, Emma, I could her name because of your face was your panya some picture. I say, Man Macaba. Bema Major. Now, I don't answer. Say, who am I now go to be? Would there be Kwame now? Say, oh, now, yes, say. Said I put at you in Pentruby. I could have now. Arjena, Meba, Arjena, Auntie, and they have in Tiquami made a mechanical. Because we said they are Chidian Punyaku for November. So also before Muhammad Suna, you shall having. Also before you shall having. Also Besumbo soon by Eddie. And because what tuba you may have by force. And you may have tuba. Now, but I can't say so. Bantin and go to Badi and yet to Baka for the boot and Jalabian San Wakandi Okan. Kwame, one uncle Faba say. Said the Amina, why a friend, Ukrainian, and so Facebook Live. Never hear me now. Said, and I won't face here, and I may yes a Kwame.
so me na nwa ye fese dia si ensa kokromotie ho emmopo and dia me da bi kwa me no kra dia me ka ko kwa me ka ko tu ka sa no na me yese and ensa kokromotie ho mopo edi se nkoso yin wa ha na sabi emi na nso nwa ye fe dia ene nka nyame adama me nso nwa de nka me ntuba because me no ka se mo jara bia ofi mo mbuta obetuba akasa nka me hwe se kwa me konkre mo so wa adama me ko ba ko asafo ye po na obi azampa ba na du za du asisa no em za adam ko na za ada na no so ba azampa ba ko na kwa me adano so ya me ya de o ka bibia me di so na mom no o mo sori a di se me de mani achi ko hwe so o ma sori bi ntina me late but kakra kwa me se minya teacher obey me classes a enkremo so de se no anu buta no ja prince ene wo adwuma pa prince wo adwuma pa ene me bayi me bacho emra na amina etiko mo na osu no bacho egusu a etwago Facebook yiri na Facebook mo na ko Facebook e ma na otiko mu ho amachi na ona no chance su osu ya ma no ba no anopa 6 no pa no nsia no da susu na obi antweme no kramu sansa adan na osu sa na kai sa na we sa no ti be show ko Facebook abehu na nwumna yi em se wo Facebook na ohwa amina hu ni ye ene me mana yi ne mask no ade agu ho no hu na ho fe kura no has maka che prince akuta say prince eh ye wi ani enwie amina enware ti pe so wi ni nyina prekwa bomode apekunuma no na nyina wi asem se enko ayefro no bi prince anamanka okay so me kan nyina kan enokre timbe yi amina ni mamu nyina mahu so be se hu amina ni ma bomode akon Facebook na nwumre yi okon Facebook ami dinya mi amarian mekobi senya me na amina wale na amarian mekobi na first seat na metra me su sa akopim sam bapo say kwa na mde I'm going to love. Oh, DJ Quentin is going to love part 1 and 2. It's ti na remember yi amina ni mo bia hu amina na ho fe kura no se ka ho fa my goddess no fe yi pa no fe pa mbe tu mi acho so mi tu dia me ma e dia mi na ma e be sha ma masaya na so ya ni de ke Masaya ne so so now everybody has already has married. Amina Ebacha man says you no say say Masoya na so ye ni de ke na tu na ala mutu akira ba mu na dia na na tumi na to e na o say fa mi na ma utuba nti anwuma de kwa ifro no a wotu ahia na echewi okay ente me amina ni mo Facebook se sia mo bia hu mi ti ko Facebook a insha 104.5 FM nti prince otubia na nkoso ato Masoya na so ye ni de ke na tu na ga ala mutu akaraba mu yan kan verse by verse answer verse verse bi nyum kra no mun kan fu nyango pon ya tuya ya kwai ma anu ne mo amina si o yewu amina si bi ya no eti chance ya kon verse by verse ewurade Masoya na so ye ni de ke Masoya na soya na do dake ami no anya kwa kabi mam na mini na tuna ga ala mutu akaraba mu ami ado man fara mam no Como vou bogar isso para uma forma sempre. Não programa, vamos abrir. Live. Oh, I just have to about so ensure 104.5 FM. About any about Amina, I can focus on Plaza Junction, edging Hunia Man Sika Yinano, and I need to come on. I will ensure 104.5 Ewiase Mu Nsem so. Tinay me yi Amina ni mobia ehuno. Prince Ewiase Mu na me had much a presentation ka kanya no a presentation no obi so say the course so sikado is kan nyina no ye be bodin na betu dem obia ahu and say sempany for beka hu bi na enkoso ipacho so ho na person bo a ipacho empa ho producer modern ma onsanka na mane nsampa ntoja so person bo a empa ho kra san say nya amina phones de ka hu nyina de ma no nyina de ma no empu kaka emfa mo ni jetri ese yes sir ewia na wi ni preko sa na ese ye nti me pa amina ehuntuma
mo bia hunanim o Facebook na nyumre ti so bese hu amina mse sitia na ho fa ko Facebook a me say insha 104.5 FM amina no mani ana yi no snatch you must know ha na we di nka na mama mfo hu ho fa ne twa job no ko fam kakra ho angozo nse hu agiru hu fa ngozo ado ya mashi untimi kasa ami okate mayira kwami obi kurasi me nkwa SDA na wana menya bi ade o ma se dia me ni da ma amu ameno woni ede woni ewu we pa ni bato me hu amina ho fe se kasa ho fa ne ho fa yie papa we na ka do ba tia ni se mi anka kronfo e mo na sei wakunu hu mo hwa amina wow Idris Ibrahim also here live free Côte d'Ivoire okay ya chia bijan fo nyina ena anwure mo hwa amina ho fe nkoso to aso kwame me de kani mo hwe Facebook live mo hwe bibia mbehu se se bi mpredi asafia ye wa jewusu ye wa akwasibu afo ye wa jamanson ye wo ohene anaji kwame pauli mu nyina aka ho a se bi mo mudi adanse se se bi nkramofo de aware ntoso de enye omden kwame mesre mo fa mi na mama ho efa ankasa kwame da bi se de ho efa no yensa kokromotie hu mopo amina ba afia mabreu obelefi number nyina tuba na mele de bi obelefi but you tuba na mele lefi ne tuba no obelefi lefi obeton tuma meton tuma alaji sa do aso 24 entuma de meto ba ko bia 8 million o se me tuba na mele lefi ko tuba de canopy canopy data so ana canopy ni akobo entuma nya 1 million ni le benya zantuma ne yo pe na benya se de organi dia se canopy le benya zantuma ne dia me so mo de mo go Facebook live na mo go ya mina na mo mi ye mi bi sa consent man super ho mo hwe no na super go e bia wa na mi na so no na Holland ho producer so be kasa kakra producer nana ujane kwame re o mo hwe Facebook live obi e dia dance se de mi na ho festival comment ba na ba also Black Beauty watching live from some am fan kan so mo fan man ko so o meto ma hey because so they are contact okay menya contact we show here free Gabon Libreville okay Libreville au Gabon merci beaucoup encore so you have been greedy yeah hey greedy say come for my wine okay come for my wine I want for commentator comment say Amina ho fe yepa am say Amina ho fe wow what a beauty Mr. Kucha mama ojumo nyanwie me ni na wi ko so da gro no David won the penny pa kwa me hwe no anyam kasetia penny pa na me obeli David penny pa na kwa me de ba no bra se se wonye me hisa kwa ngo penny pa me ti am se me pa so penny pa na me yo nwa na me yakotre manu bokiti kwa me ye manu bokiti anyam kasetia na do ma ko to abe eyi mi assembly man won the penny pa bra ni pa be manu bokiti enche me ko ba friends say bidi ba fa so ye tam da so ni akodi nkomo producer makaba kwa me you say bro ana what shame Amina nimsa wo segu kwa me nya sem kiti unya nkobe onkonya yire o de se na sema ba kwa me nkoso na wo pere me de me nko ho unya nko me de okay kwa me George Obing Osamina, you look so gorgeous. And I said, women konya ire dada. Kwame, Amina, she's so beautiful girl. Didika ye de radius. Yenu aba mina. Yamia mu won Kwame. San no be ni anke so ke bomma no ye say we come. Amina video say mashallah, she's beautiful. Onyamia amina wu. O say we say sansa kwasi o say na no kra na ekunu. Hey, o pass mu. Ko so no be nyasem. I just take her. Don't give her to okay to Nkoswa. I just there so. Kwame. Amina. Awurade amana ngu. What you live from? Sebe san so hwe ye ni ba kom. Nipa bebere kom a mo ma bio. Wo se wo kasa wo se no ko se ka bonu kra no ngu nko. Na me nyini sa Amina wiase otie. Obetutu Nyankopon ase da. Ana obetu nyame osom no sebe oye Muslim. Obeto no somo ato atwene nana akomu hia kasa opeso akomu hia so kasa mo dia ko Facebook Insha 104.5 FM the way was abem na so mo engagement is so na fade ne ne Amina de obetwadwan se Amina ne misa no mo a nka na otena nka so nko buro enso no mo sanda
because and I in your bed here or tear na 7 project on any stress no hey yura odaroma aseda multimedia company for Mr. Jimmy Agra Mr. Okuseku ne team ni nyina management nyina ya damase se ababa we asambeto ho kura se be mampam no ye hwe Facebook se da baba si bunyam na wo twetwede a se company for mama kwan ama mi na metra fie ha ma sabre obati asam da nwumre kwa me ko Facebook go hede ye be si no mati sisi a na awrade ya adom ama wu nkokuwo no awrade amana anwu enti kwa me de awrade ase ababa we nka kokora wo agira ebo no ye karato amrem ne kata ne so se awrade ada romma ene oniamu nzongofo ye awrade asabe mpre o tie mfimfiri yi papa onyame o nhira wate amen nyini po ne nya o sabada ye no Sakuta onyame sakuta nyame nhira papa se so minamu a na ye so ya se ye nyina anyo wa ka wu Prince Akuta enti awrade be hira adwopa wo onyame mo nyini nche koso na fa bo bofo Bible say omamu onhira me Kristo ni enti me Bible masem minim yo so mo nyiche so omamu onhira de mo ye nyame be hira mu Quran so kan enhirafo ene mo Muslim fo mo timu no ena ma baba wotima gina nka sabere nka na wiye wo he Haji Muntala Maula kiye siere na Haji Muntala Maula o Saudiya o Saudi Alaji ye mo juna nyime wate ye hye ni obey na awrade ene eda na ase se sabere ma otim kom fa ye de sua nyame ye odo na awrade pagyawa nso ye do ma fofofo bi se awrade pagyawa na utra de oduru ya do ma fofofo bi why na e ma ovire fisa se moda enko onimu a waka wachi kodu ba bi no mo tim nyo de wonimu awoko na wo wachi ofiri bae ebe mka se ye be before no okore nimu a na ntima de on kana chi a na ofiri ba so atase ti de awrade ase se awrade hu mobo ne sabere so mo wasebi kasabere ko wu ko wa ye funra awrade kwame ye dado fo so mo ye mo ase so de no man be tudwa biom akifo mu tie ye njamo breye ye general manager Mr. Jimmy Agra odampa mu tie de se nyaba paye ne ye general manager ne mpanifo aka ofi ha kasabere baba we nka ntoy amanfo de boy ga be dai nti de dika no ye da amanfo ase munya yo ene besa no man tudwa kakra bi ensa before se ketewe se nyedo do wura ndi kwa me se manu sie de wada manu asi besa ye mre no se bidima for you ready o se anje kra ye wie midima for Tamu aso do ma me bi se wa be before na watu sepete akọ US akọ money new ye be di nkomo enanwumre ya wa yo ho wa ho kra ma me so comment wo say madam na de ya oso akọ da na pete kwame akọ na ni nyanto no two stroke no ball no na be do Ghana enye izo enye se bia ye life ne enhira 105 Ewiase Mu Nsem betie ni so na kasa na warrior ote ho wato ni 20 pesos ne manyina wo so oto yare amane ma nti obeka na kosem enne ne manyina e bia bobo dam Ewiase Mu Nsem so won tie enhira nwuma ya wajeja ho mate kwame nana akọ me nkoso fa telephone no no tujwa mobile money koso fa tujwa me obi obombo boy me ba pa edi ampa number de me na same Druzi e po bidiama mi na de yazi e pedipa kwa me minia no maka bibia wate asafe di an ene prince penipa na farma mi na nipa ba na kasene me Facebook ko isamu mamu here YouTube Adama, yazi mpenipa o engozo afre engotrane confirm ebo mesamo ya fa bi anya se di anka mi na ba first day question ho akofo na ni nyina aka ho ana eso isadofo se no kure ni nyame anim ami na nanim ana sire nya bibia nti ya guso ya hye ne bose ne ha no fia otu ana mode baa no nyame ne hwefo na nyame be hira no ni nyina ne se eduru dia den no wankɔ ba bia obanhira eti nyame nhira no na ne ha no nyina yetumi nhia no wa ha kwame numbers nini okay mesre we no wankasa wo send sika na hwese nhira FM donation na aba edin bia baba bia fake ensende ansa numbers nini eso kitwa bia nhwa ye pese amina emfiri ne nkosi ne na awotwe no 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 7 predia say ya ne panimfo so obi tu na numutio be fo na tu na numutio
bebo obi otiase no anya baifo de ye kase wa bie nano ne sia bia samienu aka se ono akasa na de so ne ha wo de ba ha no kwa me ya hye no sese wa asre no wa asre na no fa e fa no de o sre nya ye numbers ni so kitwa bi enso wo de wo so no de sende ne mfa mo amina ntina me brei na kabrebrebe na de so ai ahia na afei akonta prince wa hai yehu nipa opese wode ni nua no ema no numbers ni 0550 068 822 0550 068 822 0550 kwa me hwe me nanu ma no ya afo nkoso me duye ndi na me yi misim na me ntasuo kwa afo asema konkonsa group mo yawu kwa me numbers ni okay 0550 068 822 but egu screen so sesi a ewo Insure FM page no so nti uko Facebook Insure 104.5 number na egu screen so sesi a Insure donation about Insure donation also na say Insure donation ma na say ho na de kwa me obi afa na obi afa bidie okay huhum Ewiase Mu so obi so afa konkonte okay afa na wo twere gu down number ni 0550 068 822 822 0550 068 822 kwa we de twa to me nka biem okay ukodwa to akora me nka okay ti afre na woji a pepensa eduru dia dia kodum ja na fa bidie ko port no bi dem tisa yi kokotena no hata no na twro fa gu down Insure FM obi ba no ya mobrofo aja nka wisia na ye gitum se amu na number ni kwa me bobo biem 0550 068 822 kwa me last one 0550 068 822 kwa me wonko a wunya ntime ka kire o me nka biem kodwa to akora okora me nka nkire 0550 068 822 o yesa o send sika na edi ebeba Insure FM donations na chese on so wasende o kakra bia ho ade de be mai that's eburu that's nyama that's eburu pia amina chema ka fako nim ese mu ko court ne ko say so court na mu ko e pa church na no mbesa ko o chema sa ko court amu ajoni case na me pa cha chena no mbesa ko court na ibesi bia ma prince asonte asote ansa so betwai e da CP prince akuta on so fa no man do me o no man the dikan me di Hausa kasa ebedasi because last me ba no me ka Hausa kanka shi sa jama'a mun zo ne mu zo mai godiya da muka zo muka yi magana da farko aka saulara muna aka taimaka muna gode mu kowa da ya tausaya ma wannan yar uwan mu da aka ce mata Amina cikin da ta samu wannan matsala Allah ya mu daga bukatun mu Allah ya taimaka abin nan ba so muke samu ne ba amma tun da ya zo dole mu duba mu taimaka amma da matashi cikin zangon kuma shi Sunday ya taimaka har yau da wai kofar na bude inji Insure FM a taimaka amma gaisuwa musamman zuwa ga Murtala Maula Hajji Murtala Maula daga Saudiya da shi da Kamil Lasdon sun taka rawan gani kwarai suka asasa wanga abin da muka yin ga sanda shehu mu babban shehu mu Sheikh Kasim Bala yana USA muna ga da shi kwarai number da ka taimaka in ma ka taimaka kuma ne a doki a ba yar mu number 0244 959729 0244 959729 kaka taimaka sunan da ke kai Amina Milhas Abbas mun gode kware jama'a kwame ya butre ansana prince bekom on kremofo na ya de bia me nwanwa won se ko bi wo no ma ka oba ye se bi afanse kwame me na me di Amina nim ba ya ka me de me number na etu dwaw indika kra bia beba bia me so na ebesi se kremofo no timi anya number ma Amina within the shortest possible time ya wono ani din meboa eno mo dia register ya se me no ka sei de ono so bobo ye no
so ye kramoni kramofo titiru o pese oboa number o de ma no eye mi na number kramofo nyame nhyiram. All right. Mama menda police phone ase. I have Airport police station. Regional police commander na mom command. Mr. Regional police commander. Asam na ye na hiade. Regional police commander o say airport police. Omunye serious o. Ti seriously we ko no omo bo pampim. It's a patrol course. Omo ya djuma pa. Especially Inspector Isaac. Inspector Isaac, we didn't hear about Ewiase Mu Nsem. We are boni anke beka. We the papa. Why they say can? You bo abaso. And say bo police for about so there. As one see police night patrol no since the assembly see no omuna they be on submitted the chamso that is how much chinipa be 134 and say they be a patrol no kwa na ekoso and that's what's night patrol no mun koso na yes you be all right assumption na that how much chinipa 134 amugusa modago no so nti omu nyeje mu kra ti presa kuta nyakopon shapa ebedi nkomo e ti abusa fo nyina amina ti nyakopon mo ho ba wate ebeye ti so kra o se nyakopon shapa Pauline Pacho amina so you o ko no twa no bia hu say yes when you small you know Bravo vi nyame nhira ni kru ande onka. All right ye ba se na fa ye de base na to so ehu ye pa uchi mfiri a Pacho untibi na mo ye twemika akome dimafo e ba clinic akodi nkomo si madu ye ba and the base no atwaso live we sha 104.5 FM when am de ma me ba kwa ba aso le tiana ba ma fo de tia wane be kum tra mo ajin makodie kwangu si akum tra mo ajin makodie ya ntuma du tu ama homle so eja kuma ko be sen kwankwa ya yen kwa eja na titira mentini ay kinti mra fo ni sansanwe kwangu si nwansa ko tre di motire mo anfie aye motire wure Bike ada katatie afie go bibe ya nyame dinde wasi o kwame amowi abre waso na peso mam koda pewo de katra maya besiri wan kanante ongan ke sebre kwata di diamete so bafo de ye ayo de biego ye na de brunio afie go bibe ya de akura de ni o Das ramete me dima fo he ba clinic da so e bo kwa agogo ko pass last stop na tete da se no na ku abaku afudo na no bo nya ko nsro mo ba sa sa na bu o si amunyo da sibre ye ko ku sie kwa ku ya da be ya de akura de ni o Epia. Oh, Kwame. Me ba na bonyu me anam ho ato. Who sane? Eyansem ketua. Ah, if you say a friend say Samuel and ne papa. Eni wia. Yeah, once me shami di, dabi me kasa fakato ni. Mi ha, hwe. Once me ha, kama. Ati say. Chai. Yo, your friend say. Pacho me di esi. Esi. Pacha. Esi di. Esi obenne. Esi obenne. Pacha. Omo ye di ni. Me afantini. Ah, okay. Na obenne no chezan. Obenne no yamana na ndi. Aha. Oh, okay. Infanti club na free so. Pacho mfigo malome. Na wan kasa wadi mfie zan. 35. Mfie aduasa enum. Ajome na ye. Pacho me ekwa edwuma. Na aka asori ben. Pacho. Wure fi asori din. Ma ya so kula. Hey. Obo na ko busa no asori amko. Ah, okay. Ni nyina aye. Na waware. Pacho. Ukunu wa he. Pacho mkuru menene o. Ma, kuru be so. Adansa fums. What was saying? Ma o 5. Emma say na mema say. Ama 3, mema 2. Madasi, ukunu ye adwuma ben. Pacho ye. Enzo refi. Pacho ye omo diza ayina mo de hihye edan no. Ayi be say na akan. Modis. Ah, ni wi no ye o. Pacho. Oh, okay. Ni nyina aye. Jumani ya tuni Ewiase Mu Nsem ya dia wutie. Pacho ye tie na. Gidi se ebo amansan. Pacho. Anyumre. Ye wanam de ko. Masa ma na sam papa ma mska bi. Mesre ni sika.
say omam 500,000 na mpayende mfanya maade ono so ampupuniti na this kana maame so this kana maame no na chire no na asa medadaye mu a meda na asa obi mu obi frɛ medayem asa nipa bi mu na maniso nti ayasa na menemi kunu na da yasa bonza ma sore fida na medani na mapie na medisu saa nti omo ame na omo wo fie ho no so omo da na da ho a na mabɔ awuram nti me bɔ awura da ni mu a na maka tena omo mpa so nti me kwatra mpa no so a na omo ekokrom se esi odi aka wakoma tu ye mu ahena yale na ba yeden ebeja na msi o nti sana na ya nti yale ebeja ya me yale ya nti anka yale ye njai osi o esi odi anya hwe ebe yeden ebeja nti me kunu frɛ ma busu afɔ se me yale nti odemo ye de odeme ba na omo so ayede mo so ahwe nka no me busu afɔ se yo nti me kunu pa membra nti me kunu de me koye no ono de aha me anka sempo na me ye de me koye enti mekwaya na otwemienu na menu ya bede na choye be ma ye fra na kwa me o so edo lai na mte se o wa ye de wa banti me ye de me kwahwehwe no nti me kwahwehwe na ma ye de me hunu nti me ba na ono mo ma besi machi abefi nti me sister ba go se esi na me Jesus sister na so ada na so atisa na me so sister me ya le na so o de animle me ye ma de awia me no ba kwa koto mujedo na wanom na honam na yede apakakra nti minister say yegusu na yede ye ko na ohu se sunsum titintin bi de machi nti akakra na yedu light ni mu no na sunsum ne twen no ho o de wa hu sunsum no mpacho me unia ba odi wachi na hu se sunsum tintin bi na ma me nua edi wachi mpacho na ono no de he no de machi na me di anim ha nti ono edi wachi na sunsum ne semfimfin mpacho nti uko nyana na sunsum ne sam o de machi sama tintin mpacho twaswe nti yekoto edo na ye ba no na osan ye den edi machi nti me do na me sister kra me se o asi ende me kwada nti kuso ye den wo so kwada na me si yo nti ta ma me yekoto edo no na me wo nti fie wo ha me ye den me no wo manum ato ansana bedu fie wo na manum te fi na we sese nsio na me de agumanum na ansana matimi ayede amane nti sata mana mo small boy bi a mema na nufu nti ba na wayede wada na me saka jem ze si ubana da nti baje no na fa no koto na me si o sister yo mati nti me sister na mam na nti me kona na me sister so ye den edi machi nti na me ba na da nti me de me ba no koto wa na me so me yese me fo ma yede ada nti nene mo na me ti so bi so me mene na me kikem sister so mu no se esi de na ya me sister so mu bibi ya me da bibi so ya mampa me ato na me metisi ya ato ansa na ma ya ka siesei na me sister se esi de na yo nti na me bla ba ko so no nso nai nti me drimi ka fi me jam ba no wada mu na drimi ka fi me sister hwa na me kwa na me bla so na me se bla nti so mu na bibi ya me o se esi de na me se bla so mu bibi ya me se da ato ansa na ma ya ka siesei asembe ni na mo so omo de me kama sofu bi wo ho na why de wa hwe me nti sofu no so ye koye no wanya we hu anka nti ade chinya na me akasa mpapa na omo abisira no omo so omo sofu bi wo nti manya de omo mfa me nko na omo de me koye nti me ya de ho ma de me nwura obi me kunu ne me nua me bla ba ako na omo ye de omo ye nipa 5 na omo ko ho nti tam na ye kwa na sofu ba na ka kire mpapa se papa sa wo ba ho na se ye chena ade na se obi mpa ede na ede ye de ya no se gotam nsuo ho na wo kwasa nsuo papa gogumu a ebe ye de ehun no se ya na maame ne ka kire mpapa se obi obaka se oba no ne yale ne duabo no se ne hu me de ma ka wi mpapa se sofu ba ne ye de o me ye san ko ba bibio ya kwaye no na konfo na ka kire mpapa se oba no oyele na aka kasa boni bi na yede enya no sika na wode ma oba no oyele ne mpe nti oba no ayede oyele na ayede wakoto yale bi ayede ama oba no da ye ka me papa onti ase se nya na yela ye ka mpapa se onti ase da abodam na chi no
da na menye me ba otoso 4 mete wona ase ye hwefum da mete wa nimle nhwinya mete wa kwya me fi ayino so ben ayino table na mete so no na ma twahwe nti na me kunu so no am se omo ye bi wo nti ono so ye de ono so ko nti ayi na danfo no friend no ka chen se blalanta we leti ya ma ye na ye bon koma we na ye de we twahwe na me kunu se nti me kunu dibika no ye de obae nti obae na papa bi so ye chi wo ya oni papa no se o mo de mo ntwe na me ba me ko fa de papa no ko ye de o ko fa mo ko miswa na o we ye nti o wi mis emeso no na o be pugu mani so nti hona na me ye de bitumi keka me ho bitumi keka me ho da ade ni filo wa no ade na ye metwa ade na ye aye metwa se ebia mani se me da mani na mete wo no me ya de abun sa de na ide atwa me ahwo ebia babia me ya de no eje wo ho kula metumi aye de akotoje no ebia chesa me be we wo ho a na wahu na wakeka ma afre na ayi me ba pani no ya fre no fi na odimika na omo abayede omo beso me mu de makoto nti da yesa manu so ntimia na maye memle mini dia 3 days chesa da mani ba tem no na ndie se omo de aduane kakra bi besi mani mu a na metuma ayede edi nti ato anse na ye me a metisa me ho na me na aye nwi bidin so gu manum kura mintumi adwale mpo miyede mintumi ndwale bi ya kaka me papa se enya na yira ya kaka me papa se enya na yira no so ya wo me amfa sa ya le wenya hede anwo me sika na me ko gi nti na me papa ile ko gina ya wada dwom fom so ogwaji na dwom na o se ai esi wo na ye wo diskam na ya hwe esi ye be diska obediskam ya hwe esi be diska na me ya hwe da e firi ho no ya le na kam so minya wotokura eda bia me mani na so be mani no muko school na aka me nko a me kunu su ko adwuma nti me to anam se nti sa ya le we ye wo me so nti se ba me nko aso no mu wo fie ho na be ye de e be so mu me kaka me papa sa nya na yira me kaka me papa sa nya na yira so we le na de sa ya le bone de ya de e de ama me na da me nya wotokura me de me fa mo me bla mi kura prema so mi nya ma yalesa nti da no na me se da na mka cha blalanta de bia mi tie nhirafo mi yale ewe se ma amfa nko nhira de bi wo nse mewu kura da me man so mu susa mewu kura de ada na me ya de je nti da no kosi ala no na mka cha blalanta mi yale ewe de se ma amfa nko nhira ma nhirafo amboa me de a de bi anhwa me ya de enya ma de papa na da yambo adwala no me ye de misi misam de ye de me de masam bada amna nhira fo ma ye de maboa me na okunu se fense bra lanta mpa cho de ko asiadua na lanta ya ne gane sai ne gane e kan sai alanta ano je sai me pa ja sa gane ma asa boys no na so obi ade ase kire na bra lanta yi nti okunu ne guy nim na ade frɛ no my friend Blackwest. No ka bra lanta yi. Ukuru fene bra. Mpacha. Ene bra nkoso. Bra lanta. Ni nyina aye. O pa odin fie sai. Mpapa wanyini. O ya ko ba 40 years and 70. 40 years. Wanyini. Asa na kan zana. Oh wanyini. Na wan ka za wo sai. Me 35. Na so pa ko 40. Wanyini ni trimu nyina. Ne na 40 aka ye. Easy. And now 35 as I say. Also 35 oh. 35. No, oh papa 40 cause. Be obenya be. Edi. O ba je se onya bienum no onya za. Be obenya 50 years. Okay. Papa odi adwuma. Aye ku adwuma. O ma meti ase. Pa cho ma mi o. O ma mi wi no san ko ware. Me ma mi wi no kra na mi so. Just ma mi wi no san ko ware. Me ma me no. Me ma me no di nka ko wale sa ma me na me ka na asemi. Oba ye no sa ma me no obeku me ma me fili ho.
no by the obaja where the kukuma kume mami fi where the who's on the kumami dampa me ni o we are then no who so kumami what do you want what you say kind woman funu on a piano the one no him no who's on the kumami dam some mami mo kama mate Dabi so mami aka na so ka bi na mo so what you say kind pacha Davi what you do pacha Davi what you pia what do you food denchi no you know come na for so kumami ma da no him aha no aha so anyem no me mami ne nua ba ko na okonsuo nti sa mami ne nua no so na opa sa mami na mpapa ile na me say ana me so papa mami ka ba mi no na mami ne pa na asem to okono na mami ne kura kosua na odina nsuo kwam okonsuo nti odu kwam no oyede wo bodua na wabọ me mami ne di mami ne fe na kua na wabọ ne di sesa se ni se nyade enkume mami o ni awo mpa cha ni awo me no din fie sai na me wo be 12 years asema okay obi na ka kire wo da mi anga zami ne mete ina mi ka se yas obi na ka kire wo mpa cha wanfo ni ehu mpa cha da na nso ka bi ese wona akunu bi kwa na ntisa da tisa wada agu no so wo ani mpa cha da bi na se tisa wan ka sa ya kana o ka bi bi o se yesi na le se wona ku ma me de ye ne nzom sa what ya se sunsun asem ne yan kan sa wanfo ni ehu na usam fie dumienu no ne ka che na ato adu na so ka bi yo na sikasa na Fatima da man 500 is 5 million 500 time that's 5 million en kan is 5 million okay na 50 cities pacha na o Fatima pacha na de ukrunti mobi da lanta onti mobi da sa tam no ya fi ekura Fatima kata hene ni ya fi ekura ko yede akwatena kulum aha nti na me kulum na on hyada nya yi na adwuma no na enkoso nti sa 50 cities de den da 50 cities no me de kokuma se ko fa ka obi me de bi so de kokuma se na ha he kuma se bi obabi mpacha da bi nti de 50 cities ba kuma se be fa ka obi mpacha asomo ka din sai adi sai da che be sai be lavi yala na kam ko be lavi yes ni aha be fa ka obi na me ko jis kana ntokwa ba ho na mpacha ntokwa ma ho o pa yire no ho no na pandis kan show nsem ba sika no de am papa am fan shemisem o de den sa ta man na me ne ai ko be no fa so sika na ma sika na de ma me de na madam fu bi na me ne no nti oba no so isesi o fa sam fisika ne de emlew nti wadam fu na kwaje de brew o de ma madam fu na de na so papa ire ndi bibi famu se bi famu a ya ba odam nti ase da sika no me papa ele no ogwedina ya wada dwom ya wada dwom aka kan se sika na papa de amama no me medi me ya ede me ya hwe nti da na chi no te ka che bokru wan ti be ka kire o me kunu kopie so bra lanta mpacha bra lanta kopie so no be ka kire o kopie so sika na ko ji no na se wahu sika na ogwaji fi papa won wahu asama papa yele ne yede o ka na bra lanta wan dia da sika na chi ni kra me sika na ko so me hu to me di ujiri se sika na akọji na ya sa na yare bi keke da mpacho da bi sika no ba bi ebe ko bi am papa ko bi fa na akọ mpacho yakọ ayi asofofo na me papa mu se okọ sofo kan sai sofo ne kire se sika na me papa de maama no na yele ne yede empene so enti ma oye den enti odi sika na maama no no se na yele ne yede empene so enti odi sa honhom na ba yede ebe wura mu kwa be no faso de be wura mu sika nyo na akọji ye odam fren de brewo nti odan ne ho mframa na be wura mu ona so ye den nti ase san menti ase di kirem da akwa no de baby amako bia na omo kase baby amako bia na omo kirem se sika na me koji film papa ho no me papa de na ayi enyo na akọji sika nyo ne yere dia sika na papa dia disa sika no e papa sika no ya se me papa ko na yele ho no da wa nya bi enti o mama na yere no o se na yere no mo no bosia
na yere ne nya de on fa mame nti sa sika no papa no kwaji fi na yele ne ho no de blame why na kachre mpa cha o se why na kachre me pa cha baby e be ko bia sa no muka why na kachre o se okoji sika no na yere ho na de brew me pa cha asofofo no muka wa busa papa me bi sa no o se no kre me bi sa no papa no ubisa na o se no kre se okobo na de busa na de brew ubisa no on pesa wo ye de wa busa no da me mi sa no ah asa won da go no so ye bi ko da so fu kan bi asa be se me kan se mu no muka bi o mo ntida busa papa no nche mu nchewe nti da asama me kai me papa ne anga se wonnim wa busa papa o se ampa so okobo busa e fi na yere ho de ma wo ah me papa kwa diska ni finire ho na de ma wa busa no me pa cha me bisa no ah se si aso musa no se si e uso musa no afi da uso busa no ne so so tum futro gu jatani pa cha da bi na utwa me ntro na busa si aso musa no na pa de busa na wonka ami pushi wo afi da uso me busa no da ho ne de mi bisa no ah mami e ho ne mi bisa no what's that me ntro ya mo ya semba ampa sem ka mo de zubika ya rebika ke bidika busa aso musa no mi pushi so busa no masa pushi so afi mi musa no da ezi da mpa boko da mpa cha we na ezi boko hein ezi nti da ezi e boko de mpa cha boko na ndi na fe wan kasa no dan no sika na chi no ne jambute mfa nkwanza mfa mi nko fasa kwa bi poyen ko ni slow peso ho ni wai opa obusa ne se pa pay sika de ma me no 53 no kwaji firo yire ho de bra me obusa no me pa cha sika na de me kunu ka o se ona nkasa na ba na wa ye dai wa ma ni sika sa na o ka chi na me kunu ona nkasa na ba na me na wa ma sika nti da me diska no koye no sika no nya na ire dia nti da me diska no koye kra me papa bu fu se ade nti na me diska na ye dai able no eso no sika ona diska no ase eflu no mama ye dai me ma no ho mai na so ono sika de ma ho ona nkasa so ono sika nya na ire dia no na fe ni senie na ase ne obai na fe dia sika akwaji ye no ko ba bo se de bra wo na ba odam le yene pa kira se yane ye ma tai 4 nti onsem nyina kwa yes nti me papa na yene se ono wamble na me papa nya dai why na ka kire wo me papa yele no kan ma o kan ma mete breben no kwaji sika no na ma kwaji sika na chire no ka sasa oba ho na akọ no ho ma nko ho oba fum sujom na o jina ho no ka mpa cha na me ho ana lanta na be ka kire wo Alanta na bekan e alanta na bekan e me pa cho me kru na kan esi I'll chop yourself pain madu hu yaw esa won se okay ensi so o pese o penti ade na mane ye fe enso ya emfa me kwa me dago no so papa se me lo anam du jada ka mu a ho ba hyehyw me dago no so me busa ko sa na ngara da so kire ho on so de kire ho ba ndia me muafo me busa nsem wa de wa ko san de ba ben sa do kire ho on sa fe de nsem na utwetwa ntro esa okura lanta na ko okrum dwom kote se maame ne kasa no se metie we de me yire maame metie pa ana obeka nsem nyina kire ho esa ko twa bafu entare ho bia no kra bi so nya no kra ebika rebika na be sanka wo sofo so de okọ no ho ade opesika je afiro e de abenya bia ka kire ho da so ya sofo ne ba o ko sofo no bo amane ya sofo o ko sofo no bo amane ya boy amen obisa me kuru sa tam no me ba nya botre o bo amane sen sa tam na me obo amane sen da me ma amane obisa me kuru sa adan na kuru ka sen no me kuru so ye me yele me mpo ma adan me se me kwa yie nti me wo hwa na madamfo frem se me ye na adan atwa ahwe nti me kuru ko dimrika nti onu mpo no be ye dan oba fam sa tam na manu sintie ma no wo ba amane sen ukuru ka sen be chesofo no ka che wo se wakoji sika bi afri wo pa ho da bi so hwane de wanka na hwane kan hwane de atwans na wanka atwans wanka yin so kan wanka atwans na wanka yin so duru ba bi o kan me kuru mpo no da wanka sa
Minto me can call Patrick Asher and Coding come by a trust now. It's in some instances so. And this is so crack, mammy. At once now, one kind say, call him cacao kind. Some of that is keeping papa. And a sofa be bata. Who tells someone can say true? Huh? Uncle, and I say, my uncle, my shed uncle, yes, uncle. Uncle Boss of my so I could just give you papa. No, just diagnose, and it's can I could and be a say. Also, at once now, one can't. Yes, I could be a cow kind. Miss Da. Yes. Messi a hono. Tama de na ye me no men sa tam no na manusum na me hu bibia. Aso dem ho na making. Ya do ko aso dem ho na making. Na utwa hwe ye no. Wo si ukunu na bo amane. So fun si do ko a wo amane. Do abi ohunhun wo amane bia nche no. Okodi fo laja ho na kokwe. Wo ti frɛ sɛ ya fro esi asɔre bra dem ha sisi na asɔre be gina sisi a na me ni paduma asɔre ko gina odi fo laja ni mo so dabi me tinka sɛ esi a ya fa ni sei ni kunu fa ni sei ni bra fa ni sei ona me kan ma kan nyina nkɔtra se na wo se pin we nse ogina hɔ na akɔna ko kanso nyina nche sɔfo a amfa bi nka ho wo chemi techi me fo chemi techi afa mo agina nwumre okodi fo bi hɔ wo trans ya na odi fo no se papa what chance na muze sunsun wiase ogina mrem aha na ochame sorry no busa sofo ne se ami gina mrem se ameye den mitu galam se na se metwe so ya afi sofo ne sorry ko nyesi sorry ko ebiani osofo wani ukwa nka wasem oni se sofo ba ko bi o wat metime ni vision wuwo a se fe ne ho ahwan question comes a kwame gonga fento no on the vision wo sa sofo no wa because sa sofo ultimate wo gu woni mase ni vision wu papa se obi ani ma jawzu ko ka chense afento no be yere wu obi amayira me ho to me I mean tria kantina wa so no divi nyina gu no min chemle ka Patrick Manaswe na femi ko din ko mo simedi ba ya to so live Ewiase Mu Nsem so 104.5 FM madam or bed. Sorry anyum na Kenya no Beka me se sunsum pokontonchi abu ehia kumana na wakasi bretuba kwame gong jatani nie jumani atudi trade and tourism fair a ensure ni life me de bremo ene epiem our Project Doctor Foundation patasi paparazzi achiri hope kumasi heya yentweme on ni ehu de ekoso medamase Yaba prostate doctor office any debating komo. Prostate any day. A whole can at the same. Na postmortem just a honka cra, or Johnson tentem. We were out on Swa and Ma. A big chim, no, as I retire. Johnson tentem best and prudence at the arching. San you may, a hammer may, near surgery and young coso. Dr. Bachino Bossy, not changing na bako. And come in, Bebuena. Your friend Dr. Tony Bedu, you're president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation, a foundation I started for United States in the 80s. Na me adaroma and I yetimedi ABPA Ghana has a started as a think tank. Na yehwehwe yarea hodwa e affect the patuntum for people of African descent. And a prostate no e yi ne ho. The prostate ni hu ni realizes prostate no e kum yan before people of African descent e kum ye chen race bi e wo wiase. Nunti and Yadia Bagana and a Prostate Doctor Foundation. Ye treatment center Ewaha Kumasi, Patasi Estate, Paparazzi Hotel Nechipe. Ye Juma Juada Ekopim Memenida. A Juada Kopim Fiada Anopa 8:30 to 5. Memenida Anopa 8:30 to 3. Memenida Bia ye free scan Emma Ubia. General public. Ye peso Ubia on the status because ye lanche National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launched your treatment center with Kumasi. And through that, your campaign, your education, abodehro ama Ewiase menyinati, oma wo Kumasi, Ghana ha menyina, oma wa overseas, from the United States, from Canada, Europe, other African countries. Omu nyina ebeji ayaresa ewo Prostate Doctor Foundation ewo ha. You will be a friend triage. Yet to me, Esha will be long distance. And once you have test, will be especially overseas, America and other African countries.
what the results in my based on the results no any protocols I do become no you bit may establish your clinical symptoms near more effective treatment. The fact say young people of African descent prostate cancer come ye more nintino and nuntina ama prostate doctor foundation ye near bra ye go ye national prostate health awareness campaign this wa ye body who ye educate public no about prostate and the conditions e deba and a fey ni titru pa ye fa so bo ho ban wa busa wo ho say wunnim status say wunnim dia men deceive ho number no and ye 0240 775 751 Trade and Tourism Fair. Love any Insure FM Edibrewo. And neighbor Prostate Doctor Foundation. What can say bring na train? For Sakonya so na manse nyina ente unka. Yedamase. Me di dia usu. William. Sorry. Anyum na Kenya no. Beka me se sunsum anyum wodi sunsum wom. Sunsum anyum no. Me bo anyum no. Esi honhoma tiasia. Menso, me dog way. I will walk in so small, menso, me dog way. Yasimo Sando, so baby. Sorry, menso, Yasimo Sando, so baby. Yasimo Sando, so baby. Yasimo Sando, so baby. Emwode yakotwa ho ba akotwa de kakra Yansan to Ewiase Mu Nsem so nsha 104.5 FM miri dia jawo zuma fo kontonchi abo ahi akumana na wa kasi brojuba gonga ja tarinie sey kokuru kabibe ampare bie jam twetwe jantwi yenima fabia sobojo bebofie me bedag no so mami oha eno makwaba na ho te say me say amane so kakawate no bi anti wonka what if you say mami Bacho menya mfie aduonum. Mfie aduonum enum 55. Na okrom ne he. Bacho mfie kuma obodumase. Kuma obodumase. Bacho. Okay. Oya aduma be mama. Bacho metonton ne ma boss. De. Boss ne ye. Na tonton. Bacho. Wo masai. Ensiam. E ma se ne me masai. E ma miensa. Okay. Medas. Ewiase Mu Nsem utie pa. E ba cha mi. Ejuma di abo a. Ana se be nsem hu ne edie no. Ebo a. Wo ko asore ben? E come me the True Faith Church. Enti uru aso de ma no de atobonten. Sana ye no. Eno. E va. Sale me ma sole fo ne ma bo mama ne. Me che se ade na wo se kura no. Wo ko asore a wo itu abonten. Ana wo di wura ho. E de ko. Wo di wura so dem ho. So fu hu. Na me ka so mu hu mi akra ma bo mama ne. Eno asema okay obi di tuasi so. Ba cha de. Obi a shaw seka. Esi ofonu dum mame. Dum no ahaye fako dum no mame. Dum no mi aso den be dum. Dum mame. Adum. Producer Amalia Ebuano na yantu ankomo no so live Ewiase Mu Nsem so nshira 104.5 FM. Because what you phone na dum no na hedede. Nim say a cool phone a friend dia. Eno, mbisa say asema okay, edituasi so. Ba cha David.
obi na kɔtwe wo sɛ bɛka saa nsɛm wɔ yi na fa promote obi Pacho Debbie. nkaso ɛyɛ wofiripim na woka Pacho. nyɛ obi na sika Pacho Debbie. mepakyɛ ɛnokora asɛm a woka yi Pacho. wo sɛ woyɛ dɛn Me a bayfo. ma no nso neɛnte wo nka Me a bayfo. wo so yɛ bayifoɔ Pacho. woa na woka wo obiara hyɛ wo so ka Debbie. nyɛ mekora me gɔn nyɛ nhyira fm nyɛ abadwafoɔ na sika woa wo so yɛ bayifoɔ Pacho. ɛnokora Pacho. Mama ni Facebook a Insura 104.5 FM. Facebook Insura 104.5 FM. Ya yen share, yen like yen share, na yen comment e be keka konkosa group no e di amon. Mami also by free, but your mama ni Facebook na ko hwenanim. Ko Facebook a Insura 104.5 FM. Ko tiebi na yen fanya futuo. Eno e ba nse na ye by free. Me Pacho. Me nyiri ya me ko ni mu kakra mu se me nya bayi. No di bezan. Me nyi kakra sa ta me nya fi kakra. Aha. Na me hu se me nya de libi. Se fi na ma pem so Anyumre. Pacho nyimre de boko. Me ya na me tatie mu yi ni pa. Nti ade na me mention ma me se me na ne. Me ya se. Eno ye nti wonka. Me ya se nkola ni nyina. Ma ne so ma me. Why? Pacho yo. Kasa de no bia anti de wo kan. Ye why? Sha se bio. Na be ye na me nya na me mansia no. Me ya se wo mu nyina de odi kai. No o adwuma wa me akran kasa ma wale ne di kai. Me kunko ye fu. O se fi kuko fu. Fu no ba ya na me kan wale ne ma wo bi be fu ni so ba wo yikru. Na be ma ne be jaye me de bi si ho. Nti fi ho ne ke se e ma afi ne ka ya bo me dam kra. Na me hede ne me koso na me ma me papa ma me papa se de ade ne ma me ndo mo kwa himfi e ho himfi se ade no honye na emoa me se de di me nya pa ene o hene fira o so me de be yi ni ko mo ni bi no mama me bi nti me fira o me sa de o ko ya so le mpanifo mo so fira o mo sa ka asem ko no a nti me de jam pa bo na me gu so ase nya me se bi hu mo bo na de na firi me so na me ma na so nya hoto nti me ba so kani no di ka wale na wale ne du be yi ni ku gu ne ma no ye so store me ni and me calling chata me ekotena ko du ho ko sai ni nyuma ni nyina e otoso mi no me ma no otoso mi no so no so de na ye dam afi bia de ne kana ho ntina se be fi mi ni kun so afirim e no be chefu no be ma no so de etwa me de ma me se me de me mpafu no me de wale no na me de akiri nti me de asem no kra ko no me se aba asem de fi Dubai en ka bio nti me ntwa akiri na me twa akiri nti be ma no wi o mo chefu no na me kun no di me kun ade ne se phone de me de men kan ho ye ne madia ne ga se me hu se be ye enya de papa bia ni se na me so ma me ma no kra no adwuma be ma no do tweto no ko papa ko kwa bru chiri eno me sa de be ye ne ko sai no me ma so ba ko do di ka ba pani no me to chire na me de ma no akra no ho anu twa se na ansan ya na ajampa bo da ro ma kra na ko bia na din sin bi so sai ena me ko he me kunu ye na me ko he fu no ena me kra na ma na ba so ma ni na se de be yi de fe na o se ya le e ma na se kwa ma na wale so bi e be me bia ba so be wale no ena me sa de no npa kro hu se wo ho a kwa o ma bi o yini pa so ko school kra bi e kira de so o nya wale me ma ba ko so no kunu ma de pa ko school na ni ko do school won have bra bo se wo hu no hwe nti pa fa no school no kra wi e no de won timi anto ane so de ne kwa wo hu ade ketwa so no ye fu yale ene no de atone so akra ne fu kan ho na ke sai wu kra asem nti se ne ma pen so abia na de be ma no to so ni no abone dam no na se o ko me ba na ba ko o da chim o da no ko no ti me no ko ba bu so wo twini die on ko ba bia na no frem se yale na sa ba den ya sam ketwa na me se ne me so tie mu pa anti no o hu ri a on fa ni hia me ha na pa o frem so o hu ene on na da fa ba ko kan ho me de ne be me hira nti awie na me ba no so ko toilet ba ko so ko to duane edi na me ne to mu an so huri afa kwa mu chesi gate na nim na amerika ti me sanu a na be ka hire me ba se me ho no no se anti se kuma se awaji se ala he na akopere nti ne me ko bo me ho aba ene hu kwa me fa so na me de me ka ha se jamada ro ma mu wa me na de no a edi mi nya no en firi me so na me ma ni nyina so nya ma ho to ba ya ma se utia wa me ba ya no eno ba che fro sai ba che fe me sele na jubi eno Selina ba chai wunyi se bia watwa brana ama oja kasakasa na o kasa ansem me beifo na mai se me de hwan anya bretwa ba cho de bi sampa na meka
And you menopause na you sir. Pacho David. And you cause obey for. Obey boy day. Pete. Pete. Then I'm the cab the children, I'm the smart man, this look and come on. Hey. Obey boy pete. Pacho. And you call US no? What than pete? America. Eko America. I said non US na na am USA. No this stroke come on here ho. Who can only know then? So no ejuma. Could drive the children. No ejuma here. Ejuma me abruchiro. Minimum ejuma be no here okoto no. Me ejuma dey send me so the nurse on to friends or could drive. Is okay who's no here ejuma? I said I me church could drive the children so no here. Matthias here okay na ejuma. There be no fear I'm there no come. So na so here ejuma, tina be se me. Me church so could do the send no here ejuma. Okay da. I saw when they sat my friend no ma so dey. Ti no here den. Chamra okoto no here den. Kwele no tenem paso se na me to ade no bo no na me sada na me. Wa hu he. So when they sunsun asem to hu. Nti akire no hu ade no yale no. Nti wo da na peta na wo ko no hu. Wo di don hwere senya na na sansa wudu. And they said that no wetimi akodu. Then they Utu fa de wo hwan se bodu. Na akoto bo unua no. Unua ya kasa wan. So you kro mo bodumase. Ya bona bagana. Say yale ne na no mde na ba. Ade ko akoto bo no edisansa wo yare. Edibe se be bo so me ne te se stroke aye no organa. Ne nyina so ye wa. Se me senya me nko abusuafo ne so ma. Matthias ye. Ba de ko bo no edibo so me na te se obuda dem. Je na bagana. Sa. Oba wa hu no. Me hu so oba no ka me ba pani no ofre no kuma se ma no ko fa ne ba bodumase. Ti wa ya de. Nya de ma se ne me ntina ma ba han se wrade hu. Je onim se no an sa. Some in I say, I'm a banner because of Bodam, so for boy, when I'm in the call. Until my ever farm a blind by, so it's me a hen. Until one minute could do it and make a kind some sa, said the Kaya. Say, Mina, my any sign to only win. Mammy, I can say between Uncle Facebook says here na Uncle Facebook na was search Insha 104.5 FM. Na Mammy, or Casso Ebe free on Swako Hebi. No TB, not there to home for. Tabruche for now. Muni be any no, but your ne what? Wasi ne mpani force man on said ne nua wo America no on command stroke okoye no tene pass no to no bosume pepe no tese na bagana no kronya stroke ye ka sai ne nua ne o Ghana ha obubu no kra ti ka se mo Ghana ha muni ha se mutu kwa se pe ben se so yo ba okuro de wonam onua bi de wonam o boyfriend bi a ojan na uso broche de wonam abusu de wonam obi apeka ka afiri ho sense mi so ayiye tia na munim ho na me pa wa che wan na nyumre sanete ko Facebook no ko hwe eti de mami ekan eno mi sama kwa ba ya eja nti wo se mani nsia pa cha do di kan oba na bema body fie sai so be dia sana me na ntin yitire dia na odi ayi no na wanda yese ni dia se me ka na wale odi ka akoma kogu no en ma sa dia dwama ho ma tuni mu bema no to bo dwama sa o che kraman o fa we no ko fa we oh zakro ba ni kru so aba ku o ba me fa ge bi kra na wa en ho nse mo ba no ka se ko ne ba court na kra no so nyim enyim no tina no se na se na boludua na nam ne papa ko fi no ba ne so ne mo oludua ne mo ndome no no ndome no tinya wa man so ma ndumi ware fiska no be nya san ko de o ba to so be so ba na bema ona ma ka se mama na bodam no en o ba so so ma na bodam ona na odine ba ha se bodwa ni amuhu no una bo ne dam ono so di mfie sai ono be be dia saba we ni cheni mfie mi ni pani to so me nsan so ono so be ma why then ono ko kabru chiri na no me ko sai no pa be na fa so sai no sai ni para ko de ne ko nkrata na me ko je sai no hu to ko yese ni para o ye ya anyi o ko no ko yese nke bi kan we no papa ne sen kan me wi ni am de ti to so nan so oba na be ma no yo ba me ka se ona me to chiri ma no se o to so nan yo ba what to etwere ama no e da so no so e se de me ka se mpa bo ni din sini bi bua nti se de me friend bu sa se ya le ne ba o se ya le de se de ba ya che ne ba se de wa le no nya bi to so num so ona so ne ni am ka so no ko school ni ma de pa ka pa sen ko yo be sa ato ane so ese ye ko school se de ade go bla ball so kra ge so twina ko nya ni pin ho pa so oba na be ma ono yo ba ni nyina wa e to so nsia so yo ba ono so ka so no ye fun ya le
ɛne mede ama no nti sɛ ne yɛfo no ka ne ho koraa ne kyɛ sɛ wu Just say nyinaa maame ɔsɛ wo nyinaa sɛ koraa deɛ ama meba ha titiri koraa m'ani abere titiri sɛ yɛfie hɔ no me nua no ankɔtɔ suro kuma no onua pani ne bɛsii da no wɔ aborɔkyiri ɛne ɔno wawu sɛ me nua no baako me maa me nua baako aborɔkyiri ɔ sɛ yɛntu fie hɔ na fie no ɔbɛpa so na wasa bɛfuro so na ɔbɛyɛ no aborosae nti me nso na mewɔwora so me ne papa bɛyisɛm yɛ ara me sɛ mpapa no kwae ɔde mefa so mentumi ne ne ntena na metu firi hɔ baa ha sɛ me nua sɛ ɔmo sɛ abusua no nyinaa sɛ me nsa ankɔwora so hɔ nso hɔ no deɛ mempɛ nti kɛsɛ nka memɛyi kɔ saa bere kora nkɔma bɛgye prɔto si daa ma me me nso adwuma a ɔmoyɛ nyinaa masɛe no ɛsɛ si tumi firifiri ɔhe kwa na mefa na me na abusam sɛ na ɔfa ansa na mekuta meka sɛ he na mekora mefa nti sɛ nti na maba no sɛ mɔda worɔ mma metie mu sɛ wokɔda culture center wowɔ n'akyi mmoa me na culture center wowɔ n'akyi hɔ na wobɛda na ade no ɛyɛ wopɛ na adeɛ ana bi na hyɛ wo ɛpa kyɛw da bi na mepɛ sɛ yɛkɔhyia a yɛkyerɛ sɛ wokɔyɛ wei fa adeɛ kɔyɛ wei saa na teɛ nti ɛkɔno mu yɛ sɛn sɛ kuro na meka sɛ mpapa ne maame nti mpapa ne maame gye ne nyinaa ɔmna de bɛyɛ no ma wo nti wo papa wokɔ ɔpa kuro no mu a de bɛbɛ na wɔ hɔ mpapa kuro no mu deɛ meyɛ hema ɔhema a ɛwɔ wopa kuro no mu ɔmɛ nipa sɛn deɛ yɛdɔɔso bɛyɛ sɛn sɛ de abusua no nyinaa nti mi saa na mentumi nka ɔ dɔɔso maame nso maame nso deɛ saa maame nso ɔnso moyɛ sɛn yɛdɔɔso ɔhɔ nso de bɛbɛ na wɔ hɔ ɔhɔ na meka sɛ mede hɔ no de ɔmosoma me mekɔsɛɛ nneɛma to yɛ ɔhema ɔha na ha woyɛ somafoɔ yɛsomafoɔ ɔha na ɔkɔdi hema a wakakra yɛsomafoɔ ɔha na ɔkɔdi hema a kakra 2 troubles 1 god by double salary hey kɔ Facebook sɛsi akɔ Facebook a ɛyɛ nhyira 104.5 FM kɔyɛ maame a ɔso ɔde mfie aduonum enum yi a ɔso ɔbɛyifo ɔka na kusami wɔse ne mma baako nsia wɔsɛ wɔn nyinaa wɔwiewie wɔn tɔso wiase nsɛmfoɔ yɛ ne di sunsum nsɛm te yɛ ne betumi aboa no te yɛ mmoa ne mfi ne so na fɛ ne mma no a ɔmasɛe no so yɛ mmoa no na nkɔda yi ɛnsa nya free ne dɔm wɔabrɛ papapapapapapa ɛma wɔse nyɛ ne pɛ na bɛyie no ɛne papa ne ne maame na de maa no na ɔkɔ ne papa afa mu a ɔyɛ ɔhema hɔ ɔmo dɔɔso ne maame afam yɛsomasoma no saa yɛsoma ma akɔyɛ dɛn meka sɛ mekɔsɛɛ nneɛma yɛsomasoma saa nti wɔn na soma ma a ɔde stroke kɔ aburokyire no na ne pɛtɛ me nsɛm ɔkɛyɛ nokorɛ na na nsɛm bi na ɔto akyerɛ tumfutu agu ani nti fa ne sɛ mekɔa me gɔn meɛ bɛyifo na mema ɔbɛyie no bi bɛyɛ mbobɔdin twi so baako kukuru ka biwe ampare bie gyam twetwe gyinantwi yɛ ne mma fa bia sɔbɔdwɔ bɛbɔ fie ka apɛ deɛ he sɛ de mempɛ bia adeɛ mpɛ bia sɛ sɛ de mempɛ bio adeɛ sɛ de gu m'anim ase te da so wɔ hɔ yɛntui asɔfoɔ no woboa me a ɔmu a ɛda so wɔ hɔ sɛ deɛ wɔ hɔ sɛne ɛda twɛtɔ a wokɔ atu ɛda bɛn sɛne sɛ mesa meba no afe biaa no mɛsa kɔka kyiri na yɛalɛ no saa aba yɛalɛ no ba afe afe ada twɛtɔ a wokɔ atu ɛda bɛn da no na mɛka sɛ meba no yɛalɛ no saa abaeɛ no saa na wokɔ atuo wonkɔ bio ɔmo frɛ me sɛ yɛalɛ no saa aba no deɛ mensa nkɔ bio na de woankɔ amo haw nansa koraa meka sɛ megya yɛ mba no yɛalɛ mba no ɔmo borɔ me paa ka meyɛ wu koraa ɔmbo sɛ banadwene sɛ menom sɛ na wɔwa me akɔsɛ obi deɛ na wodeɛ deɛ ɛka sɛ ɛkɔsɛ no ase afei deɛ adeɛ no megyae wɔnyɛ wie afei na wɔbɛka nsɛm akɛseɛ yɛtɔ ne kaka no afei yɛatoa nkɔmmɔ no so angel dominion akɔfa wei abadwa so sɛ ɔnya bie angel protection oil some 91 and 23 na meka fama obiaa sɛ abusua no paa sɛ empatuo ebi nsim de biada ɛbrɛ yi so angel protection oil some 91 and 23 spiritual attack spiritual marriage ebetu aseɛ akɔntu kɔ na aseɛ ebie no ntɛntɛm wɔrem hyɛnsɛm basabasa na siesie no bɔne akɔgye angel protection oil some 91 and 23 wɔbɔne fita ofi israel na ɛfrɛ odifo joseph mensa purify and sanctify no ɛde saa nipa wei nyinaa ɛma no tɔmrika bra nhyira na bɛgye wo deɛ na afei pɔi na ɛyisapɔ kɔnɔngo king solomon ɛnso akyemɔda anti akobam enkoko Germany Frankfurt North Peter Osemensa US Virginia Roxon London Mitcham CR4 Lady Toby Ho
Bailey Street 91 9000 Gent Isaac Yaboating Enso Toby Kusho D4 Joseph Ensa Kumasi Atimetim Tabumbola Junction Joada and Abdada Nkrai Ama Sama Stadium Jarvis Countryside Yawa Debia and Afe Iko Trado Salvation Domino City Hansle Kwesia Debia D4 Joseph Mensa numbers near Pusleni Ninkomo is your was 055 44 77 959 055 44 77 959 0504 604122 0504 604122 afei na obeka nsem kese wo yenu ba bia ti constitution Facebook a Ensra 104.5 ngozo enko India spiritual doctor prayer and healing palace. I want to do Misrao. Udu India doctor say, or say, I am a woo na TSA Busham. I am Kuda, or be creating baby and a tiffy or down no Johnson. Untimin fair from Wauba. Obamano, I have fian at the Sadadwa, a war. Mr. India Bemana boy, na Barry, na Satisapia, na Fenian, a boy Jumanqua, Gonoria Syphilis, Nina India Trasse. Obi Tim Nidia Crown say, whom we were shining. Ukrano, a camera soon be waro. Promise and fail. What on Sanumun 10 times? Nina India said, love me alone. Obane Bedon, Kwana Beman, or Trown Kwan. It must say, Yena Yeboshi Yakohin. I Hinamako be 18 or Boasini Kumasi Quantum Ponso. Sasuno Yajmayawada, if Yadana Memeneda. Numbers Nini 0240. 553682 0240553682 and 0208 297825 0208 297525. What's the chair? So to cry. Then you never should know. Now on heaven at just 7 and Yasam Ketua. When it's Yoda Keteso, Reho Kami Pacha Ubrini, Akiba, Travel and Tour, Service that may come from our war. Yadu, Canada, US, UK, Switzerland, Japan, and a Hipakona Pesoko is Akiba, Travel and Tour Service. I'm not calling him, Nemasa, and Togari, and Fashugum. And Franco Fathers at no so Ubina Hapa, do a yalla, and you no money. Hebejo who's going around Shaku, so when they call Akiba, Travel and Tour Service, on your Shaka Kirby, not your Kudu Abruche, the Tourism Authority, at the stamp Cassette to say pine, service our some accommodation, in Akiba, Travel and Tour Service. About your Mokumasa Akutian line, Central Mosque, and Akiba, any come up, was 0244 219 836, 0244 219 836. Yaduma be at the pay you besan fifrena a cobasso and chaba pa na just a wankas o kaya o kweno e wa bre gunemom so be akwaduma na watwa so abapa na da bia da o senso egusu ani na o sra ma sisu nyina tin fifra e bra do ho bo organic farming aid ya to din of ofa wey me so unya wankasa ye kwani na do bo ofa e ya dance mapa na obedie ni nyina ne se banchi mankani bayire ni nyina be boto chototwe ebi na de kokokua ni ana wodo atoso de ni nyina be so do so misrawo wona wonim de e wokua adwumadie ho e na afei aso hwekua adwumadie o Ghana the Ministry of Agric omunyina ka bomu e no mde ofa abegwa so se organic farming aid a wodo ho to so a e no bae na wo akasa wudua no de e wose ebo twetwe no na de e wose so do so na misro basa mo ebedi unyanyina o mbe free no bae no so na afei kura no e basa asase no just a very nutritious, not just a no mapane betras asinim, Nebiana no, just a siasasina, when you assume get to mestre, Ebiana or chemical shop, Unya offer, Sanso and Piania Utiemi, Opeso don't bofa, Unya bottle by cope, assassinate can be a crowd petisua, never beer, Miss Sonidosopu, Yamoshinian Cockatcher Agrochemical Limited, and Anchemubia Trust, and Fempening for 0244 233760 0244 233760. A man in Pacho Moto Dipa, we Ebamoba, your friend is saying, Dinat capsules, if it Natural Company Limited, dietary supplement, a baby, a heavy, Nancy Otinka Basabasa, I want the Enebego, a Pacho should be white, green, yellow, a Pacho. Kikaho na ever to ukompazoti yao unia tinka habia umbiano dinat capsules. Proslab capsules so ojon sentente
na join pacho ohia bi na me so I say the time okwa kitu bi ne ba na chum kra bi ma ohia Proslab capsules na so de say sabi ohwo ne mo do say nkaribo pacho Proslab capsules you so de mo pa ya e Proslab capsules ne bitma ji wo true man be ma oni yekode honhom be ma na jofon be ma simjo so ubeni e true man capsules be true no a man e be janso mo akoma chepa de chamo piafo fu bambala nam potwe no ba de asi wanim ojumadi abo inja true man capsules efi naturalin company limited pharmacy bia herbal shop okabodin edibia dinat capsules Proslab capsules true man and now here who's a one in common control there I was 0249 017101 0249 017101 and now 0204 616161 0204 616161. Amuzu about clinic na some ya do the pennies doctor Mr. Dr. Amuzu say bema wankasa uni yekodro honhom bema simejo so o sebra no moa bema bi wo kra chese wa umu adwuma ma oyire on fa bufuo monwura ne trunk mu enkoyi ntoma apaso nsimu dan pepa on fifra obema ye no ensi pinsi ta mesrawo wankasa ma yire nsaru tu onye police inspector no onye no constable na mo ntrafie ho ni nyina ne say wadwuma wo bon wo mpaso no bibia da na akwan bema bi wo kra ne hunsuo na agene etimi sho ba nyinsen Mr. Du Dr. Amuzu ha obema hunsuo na ye pika na ye sekoko edu dia dia na ye sempampa na fe chese ekobasa nyama gugu na akwan ma na ye sebanku etefam oba na wo dia no ho a Mr. ya abortion kra ma wati etie ko Dr. Amuzu ho ne mema ye no ensi pinsita bema wo akasa ye sisi yade honam ye otipae ena ma husa no ntam na yade ye ko Dr. Amuzu ho odi Amuzu garlic bitters abedwa so moja no bedi afrisane yi sanso so ne kobasa wo stomach ulcer ana wo yafunu na kaude Amuzu ke haba bitters na so onom me no ka sei unya Amuzu pi haba Mr. na no ma eno so honam ye otipae ye ma honam ye ohyehyehye no ne nyina eto betwa sanso na Amuzu haba Mr. tridi ade ma de ane ne jaundice ne typhoid fever nyina ebedwane ehi ne be Dr. Amuzu Mr. Tafu Club 600 kuma say Mr. Jemu Biatras no Fred Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743. Mami ekana kwese mi so ate oso ebeifo ne mansia wase mu nyina ne nua kra wo abroche o the stroke akomana abroche fa mu trantra ho nuntina mami koso yakodu UK so bia obodi ampuso ahmani ni komo no ma muntentem no ankonya ha wote wa ne betu stroke ene atwo dia ball o na Judy Clinton atwo chupa ne beto abo abroche ho na wodi abagana ha on tu atua e kongoza group no ati mami koso so bia mo dia no meso no hwe me pacho spiritual attack na spiritual marriage you say no nkoye kata sem nkoye o chara na wa the boss na every uchini kaskala wani kaskala pacho nya kra be kan odu ubreni mami koso so mo dia so no hwe na me say to me baby puso hwani ni nkobo Ghana fo nyina so mo ntwensa no bedu Ghana mo so asiesie mo mami koso no manie 0044 7908 469914 0044 7908 469914. Mami Kosowe, I say all your problems are solved. Alaska Star Enterprise na Samiri Yadru almost say a super crazy discount. Mr. Obi Bisa say Alaska Crown Wine. We a Ghana #1 sold distributor, a back quality and original wallpapers, a 1 year call. It mesre, if you anum, Ebianam no Kase Crown West Hotel, Restaurant, Chesa Sport, and a beer bar. Mr. So be design abel for Kwanswa, a Alaska train or Soko. Nanama Trankoyama Himfie, abel for Kwans, be design Hodia, a Alaska, and also some of them Hobono. And I saw would mutie me Mr. West saw down navy one kasa opesa wo different colors different designs and I did design I saw them Alaska Star Enterprise omo the blank curtains ahodo e dia badwa so a watra o di design windows num ne pono na no na chese ba bia wu omo the 3D epoxy designs ahodo aba eno so wo dan mu form ho no e be siesie ba bia ma ne ma toto na akwan etimesre se yemfia mo Alaska Star Enterprise Ghana #1 so distributor about quality and original wallpaper. So when I talk away, Mr. Kumasia Doom, Yanni Boss FM Dianushe, Samson Ben Prudential Plaza Pay, and can your tiptoe lane, Ben Circle Mall, and Chemubia Trust from Alaska. It was 0554 114878 0554 114878. Minimum be on more free, sir. Kotusha Nasso, a Tony Mona.
asoba srano na okotwa bie no oba nso fifari onam basa okoya aswada onimsa na yire otohia no so fimfram nti ofu insa de empacho na Jide Clinton emfa bi nka ono da biarada me kanfo alomo bites na ma wo kasapreko so no ma kasapreko yese basa bia e ma de kasapreko ye compare kese pacho aye alomo bites nubra nutai hahama e spread asom tita we nke di do preko pe we ya befu kwa so pacho ema wo di so di form bia awie peyo ena memu a ekoye papa oba wawie na se wonu mato a twa kakra faidi besiesie kama be mai enkote nsambasa bia na woni nye hwete utiri nye suru ha e pacho alomo bitters scientifically ya evaluate for functionality safety and quality authentic African bitters no alomo bitters authentically African ne pacho ba for fra wonko ho aitabonzi onyem enum bi wate and afi onum penifia so we a small boy e bi kan se be a small child in chabi wate Nyadia ba center doctor for kuni ni mintri wodi ahia na sese me no kasai omo ncheche no omunim die mu no omo nhwemu omo de nyadia ba Mr. Badwa so Mr. Onyabi no mwate wan kaso no mato ntimi ntibini yade ne nam nipadwa hu ne yade ban Mr. nyadia ba Mr. na me kan for dia ma obi kra de no e kame say John the street dia de ma de dia ne fever typhoid na edu nya nyadia ba Mr. no bi na me akasa me de stamp na boso sanso na wono onimte e wa ya sane ayahwemu nyina omaji nyadua ba Mr. Atum etimesre yade ne nam nipadua basabasa nyadua ba Mr. ene betu ase etufoye mohwi na yenko KNG heba mrom Abidjan House sanso na tonsu Monaco Kolnak heba Ashtown Dani heba eno so omrom Fredmans okeu habme e wasafo PFA enso so ewo eye Tafuni Road Mr. Nchemu bia traso no nyadua ba center penimfo ebra wo gi nyadua ba Mr. ni dosopu 0558 565890 0558 565890. Spiritual marriage, permission fail. Small K money from Bachamum Renier. What on some tinta alcohol, love me alone about don't go. I feel around to me because I say one to me nantie. I'll move on say inkuda on penny face no doing so than what Jones so Bema Kitikiti Omana say Iroko Trino. Go no syphilis, I domina Utuasena say Hona Mike, India spiritual doctor prayer and healing palace. India call India ba. Gosha Diwa, Shaka, Gabasing, Reka, Alia, Tanumunya, Abimunya, Okoshamo, Waji, Edru Anoding, and the Basantimantemwa. So be to Ricano Shiano, Ahinako Kobin 80 Money signboard, Nipansa area demo, Oyajima Yawada. If you're the Miminida and a Quesiada, Yawada. If you're the Miminida and a Quesiada, and in India Nikabo, I was 0240 553682, 0240 553682, and at 0208 297 825, 0208 297 825. Mountain of Victory as of Prophet Joshua Ban said down on the Okanyana said, I bay form Triso, Mani, Wankasa, Beya, Wajia Tum say, Eddie, you know, Nipedem, Sebetu 12 so, no one Yakam so, Manu Sipe, Jinambano, come Mountain of Victory as a fool. Now, I'm going to say, ye na watching me and West one my ye Kenyan Somsonko or Shobo, na Adansia Bano, Esoson, Miss Row, a Dutchna, and upon so pe, Nanyamiako, Prophet Joshua Bans, was Simkunya, Tiana Yako Shebremu, Ewo, a Chimacha, dear Joshua Junction, Udiano, a Yaumewu, Guda, and I would tell me crown, a Camille said, Waja to Sabun, some no to Warodaya Basabasa, so that pa, soon be Waro, soon be Shanoda, and now Diano Crano, I had Diabo, Ninano, Menoka say, Prophet Joshua Bans was Siamra, not Miss Dutchna, would have for Nico Adie, or would you maybe to the emergency, na emergency, to me on pound Coswo, on per year, dear, on per warrior, on per one Caswa Quantu, Yabakinaba, not the entire word doing and Natua Diacano, one Casafe, now Bonsem, who wants a Yamia for Prophet Joshua Bans, Etienne Aquahi, at Chumacha, dear Joshua Johnson, a ton upon on Super now when Chema Travision for Prophet, it was 0540 447 000 0540 447 000. If I shall Uko Joshua, and your movie on a sort of come and go me go to a movie, Namono may know I just and we shall be office and Bacha obedi concussion, everybody cap say, also be say, and Sana, it is Jasso. Sentisa, on no moon in the Bika, Acha 50 minutes of a say. Emoyepa. Kohisa Mishia. Food lovers, special, fragrant rice, a perfumed rice,
long rain kama anu nsuo de emadoni bia pese ofi bia no bia ohia mu bia no occasion bia no pacha ohia mu a food lovers special fragrant right to ko jaswa pacha and share left encourage pomodia na hwehwe food lovers special fragrant right tisem na feeling what yes samia fili dia meka wo se sabre yi abusia ye nua root mensa odamu sabre ye nua root o anwoma so na ninchi eyesehwi na nukura ni nyamianum me no kasa ni nua bi eba ya cheso no akasa o kiremu a no atonsa no mu ntentan o de ne ba kumase a so obeboa no no ayo odima mpae na nyame abasa no age no me no kasa abrante ni dia ni inokumensa dodo na asarum na ne kakape ayirawu wa yira ya ehwe na yenwu no etimesre omanfo amote anwoma so ne mpotamu ene mu amwankasa munim abrante inok mensa ya dodo na afre ne kakape abrante wanya finhia aduasa nwotwe wa yira na obi bisa se ono ankasa na hunsu na ne kala no den miso onye tuntum onye kokko puto kasa me so chocolate color na oyo obi a otwa bi kakra na otwa bi a de obeye bia nso nye enu ntina nkede ne kompai bo no etimesre so obi bia na ne atwa ne so okasa hwikasa otimi katwi okambrofu kasa etimesre so ani atwa abrante kakape ya ne dia ne inokumensa so a na wabohwi ya posifo bia ban obia no yire no sacrifice ayekuku no na fa ne kwasha posifo ne nsa ente sa nso a mesre freye nua rootmensa e was 0554 813372 054 813372 aname saw edu dia no benshra fm ye front desk no am yaso ate se abrante ane aka no asem inokumensa ya dodo na afre no kakape no wani atwa no so na afi yaboa amyehu no tabia heba center akofo we badwa so se obi a ohia bibia akofi no oto e pacho so nso ni mu amebe kanfo ama pacho tieni ye ye tabia heba mixture wako hwe jam doctor say malaria onmi onyo what you go so tipayo ipacho tabia herbal mixture utwa bia ipacho ewo be na hwato say from ntobia ehia bi edi so tabia herbal capsules we matima de ne se powie no ipacho si ya tabia herbal capsules ntobika ne ko kana fa na nyina na dani herbal fedimens colinat on sabekabi 0243 686861 0243 686861 abafo fra onka ho also makorano fo abomodia hwe ene wantwa bi sanse ubenya haupa ya titisu promo ya titisu hona diso Franco Trading Enterprise Franco Trading some countries away ya titisu promo shase Wednesday 1st in the September 30th 2021 tishanon so say bia to bia no say iPhone, Samsung, Nokia, Smart TV if you 32 inches goes 55 inches na ya titisu no accessories ne ma hodua Franco nyina no ya titisu promo fuso moye 0246 422 338 0246 422 338 0555 939311 0555 939311 banana ko download the app no Google Play Store Franco Trading app no Google Play Store and our website francotrading.com aboni akọ your shops nyina jabanche wadum YFM cheho Melcom Shanu Prudential Bank Shanu ku Falkland Shanu and Africa Yetia New Market your numbers no boni an call your official website na ko pick your numbers so ko pick the bia just a website francotrading.com on the numbers nyina your official numbers no ho ne wo ko fani bia confirm me bia just say your website francotrading.com afei I can say yes, Franco. The Biamica say a college, you know, but your college going is standing for Franco Enterprise. Still, phone fear. I must say, Omodiano Rahonma, Omodian show mask, show face mask, come, and Sana wa Uraho. Law say her back in the Kakofa, law care mixture, it will go no syphilis, infertility, Bilazia, Johnson Muja, is Yadia Chlamydia, candidiasis, prostate, Ibasa, Modiane Trebi, Nancy, come on to show, Mujan Winnie Fusane, and Nancy Achona, Ebegida, everyone law care mixture. Delay man capsules, Bema, Udunja Basa, oh yeah, delay man capsules, super delay. Akoma amampaso amagada juja adechamo piafo omnane di obefano kwa unia tinka delay man capsules and so to be name of vitality laws about me chance so hunamia atiesi so
Namina tutu ase jata chiweja rheumatism, malaria, arthritis, menstrual pain, cocoa mankani, fibroid. Body amoniane kope Lawson herbal mixture. Lawson herbal ointment and the masadi train. The chan holding den mommy ejuma den mubreni a Lawson herbal ointment and pompoka kaja hunami sa kucha am fair was essentially driba nantima propro jika kagre you know here Lawson herbal ointment. Na odi massages yes utimi dana ho obeda da de chan hoden den kokolina Misty Herba Danny Herba Fredman Sabme Apidan Sawa Herba so santimampon na Dr. Loss nin komo ne kojo de doso puo no kojibi ne to bi ne kabum e was 0242 133 577 0242 133 577 0248 619999 0248 619999 ya tuan komo no so na afi abijafon so abambi eno misa makwaba enti de okanyina mpacho enya nansem na otro ayampa so abayifo ena na eja na de ma wo how they sell mansia eno unu semeti mo than pete tisi atwe meti mo than pete tisi atwe so se pete obayibo pete meti mo than pete tisi a me ma na ne pete mo bia hu so na atwe ana minyai me ma na ne pete mo bia hu so na ne pete table so so ye baifu a emma ti asemi so ye baifu ampa na me de kan wa be na ne pete sisi a na ne pete so a eno anu wo wie se be na nipa ne eno anu so na mo anu nzo abo Nemo so onye baifu a na me de kan wa so ti hwa nie ti sa me de kan na pete de ampa so baifu ojitum na se de okanyina oboa me fan kan abaye de me obi eno me fan kan na pete wo ya pete anu waka nipa de so be de nipa de ema so bio sa de se me ade be free me so ntra me ba ya se bia me be say na se mo na ne pete mo bia hu se ampa baifu ana me ntimi nye ntimi se eno ma so bia tunka and obetimi na se ene de se na me se me de be ya de be free me so na me me nyina ya so bi eno me fan kan se no obetimi so aye ahwehwim ya hu me fan kan na ha me bia eno me fan den kan na ne pete live mo bia hu pete de na so baifu pete me da no pete so aso mpene ne de mo de mbe na bia mba fra honhom no ne bia de kra wo ye no yem fra de honhom wo se me ne me so se ampa so e beifo na obeibo epeta ma me fan kan ne kwa me fan kan sisi a na hwa de minyai eno minyai me fan kan e bo am hu na mba me fan kan ne so na obo a me fan kan Osu ntime jai eno ntu ba ne sai se me ba se mo ba bua me na de na free me so na me ma ni na ba yeso na akoje ye on pa dan to ne ko ba bi e me no mo apem so a emu de na ne no mpem so me mo mba fa ne ma me de ma me busuafo no mo pese me free asa de no mo nyina ka ko no hu bi bua o eno mo so mpene so ko papa fe ma so yo hima nti wona ade ho ene ku mama jai ana ku fodo ka se na ko nyam de ato obi anya ne hwe ananim sana ma ya ma pem so bia me kasa me jaya kwa me na fa so pem so mo a sa me de kompa bo eno obayi ne boni be na de die kan nyina boni de sana ma kasa me de ase me ma busu mu na ande waka eno pa ho ade na ode aye ana me kasa ma wale so me de kuguru ne ya busu mu kra so sana me kasa ne nyina waka eno pa ho a bi de be na ode aye ne so pa ho asa ne no mo de akum nipa mi nua ba ko ho na akum no minya mane so bia ntu ka mame me chiri ba be na me nsa yense ya bo atanse obayim mo de ho na ko e mi sa mi minya na so ma me de ne bai wa wunua oba na be ma ba atana ne ba kora etia no fo ano au kora ne nya be sa fi ba oba kia kora no wai kora no won krai minya ba de no tua no fo no wai won krai ana okunu ya come on for some kuno sen sa be yi asem ya no come na fa some kuno mo de sika to ni minimum mo de ba na denchi no mo hye na konfo mo ya ne dan ai
na ma me papa no kom nhiem to mba me no omo soma me ti ko bo ni tu ona ko bo ni tu pe ti won ma me won nhiem aso wa ne ko fa on ba so on be o na na jo asa na yi di to na ko bona na binti ade chi na ya le take no ade chi no wuye ya le so no mu no ade ne ko doctor kra ya ni doctor ho no wu kwa mu je so na ko bo ni tu na de bo atranse no na mi anso me ba pani me di ka o ye so no ma mi ko na kra na wa ye hwa na o sai no sa fe la je wa wi ni panam oni panam ye se ame me ba pani ni kra me kan so no ne nsa ko nu so hie mu se akra no ka na ka ono ka ye pene ko no ye so fo panam ko de to no nti ya na akra di ntimi me ba pani nti nsa me nu nyina se nsa ni fa no ka da pon ayi una de ko nu so hie ma akra no di mfie zan no sa on fa so nya be afi nti ko me na fa so ma akra de nsa ko nu so hie ko me na fa so ka cheme asa na me ka so mo esen ka me nsa akra nti mi ana me nu so ni si ho afi na no wo nsu ana le ye kura hu odin sa ko nu mi si mama se be mu a hu kura nti nhwe ne nsa na yi to se ne nsa nsa mi nu nyina ba ko de eno fa ba yeko obi antu ma anka so san ba so be fa ba yeko obi antu mu a mami apa san ba so be fu a fa ba yeko ne du nyom bibia nje ma da ro ma na o wi nam no ka yen ni pa ni fa na wi ni fa na wi ni ya de ni ko to ju nam de ma me ni na ko bo ni tu on o pe ko do ju pa ni pa na ni ko do ju pa na o pe ande honde no mo de ma me ye de o pe na wi o ma na yi ma o ne so mo anya ma na ka se ko yi bi anka be ni he ande sa ne be bia o ti ni ande sa o mo chiche nti ya chiche ni pa na ma de pa Ede se me hu se mo. Ede. Awo ede. Mo di yankwa bai. Na bia. Mo di yankwa bai. Ni se ko hia na di yankwa nti uba ni ase bia ma. Ya open na de odi edi. So be no ne sa nsu. So bo nso e no odi ani so ka ho. E ma dem dia se. Enti ise yenye den yentuma. Na oba na odini ba ya se oboda ma oso ayira yi. Ka me ne fa se be hu no. Nti se o ira ya me so me nko ye no. Eni kwa ya be fa se ne se ma frem ba peni se. Ti adin da so o se se ya kase yi. Be ni ntu yi. Adura chew. Adura chew me pen. Hone ma adura chew. Ta me ka se me toma wale no. Abe ma be jaye me no. Be fa oba no ko na fe de me tena hwa na ma ye mo bo no. Ona me ka me numu asam. Adura ncho na aka num sem. Adura che me se ne sa na. Hone ma adura chew. Adura nchi ni pakwa. Bibi bow. Se sa ta me na mi kunu ne me ba ne so na so mo ye mpaabo. No mo se ne me e ko so no. So kra le bia mba penu ka so no ko mpaabo ne bia kwa itimi ka se tu ma me pa ro do be wiase ne nti wo yi mu se yi. Nti di ne si ma aka num sem. Me ka be ma ne be jama wale ne nka ne kwa le nka ya bo me dam ko ti. Tene hon de me ka me na me ka se do mo ko e ho kra hin fie. Se do be ti obi a yise tumi bia no o hye eche nipa ko no e be yendie. Na bono. Na fe no hye no ka num sem. Sa ne ko bai. Ana nkware bompa na ho hye wo. No mpa e wit me kra basa. Da bi yise wit me basa. Be se de ba ya o ka onum sem sa da no. Na me se me ka sa wale no se be yenti ne ka se enye no. Se e ba wo ko ton ye na fe no ba ho na mo dia ne kra unye bi nie no. Afi na me hu sa fe de me ye no mo ame. Ni se du ancho. Nse de sa no ko onum asem de me na me ye na abonten kra na me ka se ne du acho no. Se ke ba udam. Na ana DJ Clinton adwama na obo no nim hu bi. Ba cho se. Ana DJ Clinton adwama obo no konkosa group no nim hu bi. Nim hu bi. Me busia mo de ne me ma de na me de. Bright je ne twero so nim hu bi. Nim hu bi. Okay. Adi ba mfi mi na Bright je ne ene teach konkosa group no ntina me ye omo sa no. Ene odaruma enso wo ka nyina ne ka hye wa no. Wo do pene bae no be kan san sem nyina ti den hia fo de no wa hye ho anya abadwafo anya mi host kwame gon nya producer anya Pauli o twa ko Facebook so ayi wa na be kan etu nsi so omo furu bia emfa ndenchi o ene so fu bia hye ho
ufuru pe na aka say yin nyina ntia mu an efrim disa mate enti o manim say ebeifo I said make us duro che me o mani nyina anim de ko so bi no ntem ti say enye say do me because me am fa from kran from mo frem say o mo djuma nyina say be no mo bofu abe fa be ba ko no ka che me say ka ma bi say me ko bru shira de ka me ne ko na enye ma be na nyasam keto a ti ko anya bofu say me ba ko be je proton ko we si da ma me he said you about them ya ona na me wodi mfie say ono anya duasa asa be duasa mi ni da say ati for ma me ne ba odene ba ne bai duasa mienu 32 years akwa na bodam ba mu odene bai na person ke boa no na so ba afia na akwa ati asikro ma be sina yehu no e fa ni say a friend Steven we should brand to be your friend Steven you come to some jacket you come to on ko on nam kumase a oti asikro oti say inse no oti no bia hu say o mu ho na ba nyumre ni modu no o ba no shatale so t-shirt white na form no so no and so I say nika p pant no so she no I say white I say there then head anya white pa so there na white pa no she chale so ne kokko ni mu tuntum jo mate me da say anko so wabi anko si tone ka fe na intention because about tenor about the house of fire and the company Elijah akodi enkomo ye nyampon kra e be sorry so 10:30 because yanko Universal Prayer Camp ana meto atru na ene say Ewiase no na okwa de obo na de kra no wotante nipa maase because usasuru nipa enti mesra so wote ase no wa mmpa ye ambo obo aho hwe wa brabo yie baifo bi nipa bi ode wo be ha na mama ne se abra onye ne hwe enti mesra kona kobo mpa ye ewo Universal Prayer Camp osofo se nyina ye mra ne yankamum na nyame enam saye so be ma obia ate no ho wa wo de ye sum ase boni na bafo ede di wo se edro se eye baye ma me de bi ana se ebia wakonto se won krata asem ni nyina osofo a woda asofia no Prophet Joseph Opoku nyame nam ne so bebio nani amana hu hawo no anu yi na wapo odi foto me ka cho se owo ejretia mpobi kwan so ukwada bia council adjutia mpobi oh okay council adjutia mpobi okay eno ano no eti ukwada bia ye counseling no pa no nsia kwesi anwure no nsia fiada eno ye worship osori ne de amanya nkompo no odi asema maye ewia na nyumre no watwempa mu ede koye watch night e bompa eso nyankopon adom ni nhira ede mani pa brabo na oso ade ho ekosi ahomache no num no nine mpa ho sema no aduonum Kosiada aya sorry church service 8:30 kosi 12 noon na nyumre ekona no eye counseling ene nyamemba ene osofo edi ahyiamu na wadwuma sam yahwe ba bi eda na nyame atia ma osofo se bra ba bi abada de enye oyira kwan kura uba obenye ba bi ada na ho adwo adware ama ho adwo kama Frodi Fupanyin Prophet Joseph Opoku 0248889194 0248889194 and 0507564820 0507564820 na no di fupanya twenkomo Food Lovers Special Fragrance Rice Mr. Okodwomua busamu papa a Food Lovers Special Fragrance Rice. Yes, sounds kakra. Na kamwa ehwe no de. Ehwe. No say mo no bi de bi acha mu bu on ma tede no na kwa me go ka no. Oso koto ba ko bi ko no fie. Obedi dia obenu amo na no obitan kra li. Obedi say what me dam de medic to bi. Eto bi kra waka what tamu etwe kai. Apozege rights enye de say akrani nida adawaka so be no obisa no wife odobedi o say amedi kakra bi eno ba say obehye konku ba ko pe nipa be 3 konku ba ko me because akrani krampe emo e papa eye Food Lovers Special Fragrance Rice ani e kam fama wo sisansa no na be didi mo ama say mu we de ede ankasa ukodwemu a eye atobi the new Bailey's Delight eye ensa papa e ma no pe mema pe abaifo nyina pe ma na mokọ camp anti abaifo ya monum nsa na hobi mo nsa wo ho abaifo camp mo nsa fi san kwa nom
ana mo plus nkwa na mo no fuisa nkwa mo no nsa papa bia awurade nsa papa wo physical ye twa no the new Bailey's Delight we dey say no kwa e bu so mama no ka say new Bailey's Delight the new Bailey's Delight tia faso yeah, plan suspect. The new Bailey's Delight them there come for the abo. Once I come there papa we just so e ma no e hye fridge na we nya fe no hia blog be yam frem we no hwiwa de group no abo una akro no e sa e kroche e sa papa no ba bia to sa papa bia na bi o Talita ba mesa me pa cho ko joja na ya sasabra na ya malaria achewo ohun eye hojo udidi na aduane kakra bi na otimidie aduane so anim sisi na abofro eye Talita heba mesha ane ye kamfo de ama wo pebinom na ye dura badwa so we ye odif panyini nyama me kase a e bare se ye se bidura na wa pepa ma me jima chese ewiase nyina ne Ghana atenka ono ane ba na odi adua hye ne nsa Dr. Sami aka Dr. Miracle osebra na ye me odu papa nom Talita heba mesha ya de nyina be ko malaria na chewo obese odidi ye moja no so ate onum ato ana se malaria edru papa no ane ye kamfo de ama wo uko pharmacy bia ne chemical shops bia bewa ubenya bi ato ebi ene eye sex pharmacy ana se uko potassium blockhouse omo ho no also chemist Apidank Misieba Colinac Heba Premium Nutritional Center was South Junction Obey Friends Gardens Destiny Matters Abreport Junction Angel FM hwenimu Western Pharmacy Bantama G roundabout ana se Ojo Heba Obuase Shaft FM wa Ubeti my friend 0243329338 0243329338 nane ye Talita ba me Mr. Penyifo atwetwe enkomo Kumasi Culture Center ye Kukasi anwomo ewo Talita kum Talita healing the nations Talita wose wo yare no mpo ubesan adore okay eno no na yankwa ya nimu en JHS akanse share from ne diaba ene say me pa chow fa test to teacher ni na wato akira nkora ne twi no fa test ni za mpa to akira nkora ne twi papa da teacher ni bo oboa wonum se school na ja twi hye danya bia ye hunya sa Ghana uba santema mu de twi de hunya ye enti ne share from diaba JHS akana kansie ni abusa akoda no se emfie be mu ana ye nana se etu obedi ade se etu de otusu ye na mekan therefore mama musu obedi ade emfie se nie nana bakura na di pa de sen na obetena abanya so no ne di a de ma no etesen ni nyina ya Ghana abakosem asantema mu yempesi ya bayira yinchi ankoso no nyankompasa chie nyankompasa chie yewrade do bibi nyankompasa chie da nyankompasa chie da so yewrade do bibi nyambutre eye ne nsamna ne kase fa nyankompasa chie da se no akasa ye chese kwame ono ankasa kwame se nyankompasa chie bofo eka na boyin chefo so boyin chefo kwame se nyankompasa chie kasa chie bonyi chefo a otena bebum mani nyankompasa chie na ebusa wono se me no kwame me de akwa bi okonya amane wo yewura fi wo se me de me yesahwini mintichi odi sa akwa bi ekochi no kako mi so akwa bi amkochi no am say police for kochi no smuggle what they across so dum now ufre ani me kra woni we are Ghanaian. Dabi unya Ghanaian. Dabi me free boy Kurindi. Sa to yena assassin na utimi to na ko baby. Na ko ni magu. Yena ra assassin. O say
na Ghana sa semo de kan o so oh masa sorry mo sasini so nya Ghana ni tede asi o vere mo masa sini so nya Ghana ni ti so mo masa mo adende abo adende mamo mo jana mo nananum hwego de ye nananum enti be yinu nyina no ye dia ye chefem ye bebu sa questions wi enti se wo teacher no kire kwara de sa de wo kwara na hu pe no teacher ni wo to bombu gun kwara iso JHS akansi in chefem na de ba schools amu ye JHS fo nyina na ana ye JHS schools no mu nyina momra number registration e wo 0245 594 425 0245 594 425 na ma be pick registration form no na wo so apeso advertise e wo say jube be sponsor no obetimi do ho aba na bibia e kama na sabia me ka say die Faith Homeopathic Clinic what a brai ya de bia du nya usisi waposo wani na ehuna de diabetes hepatitis B sexual weakness bifa chetumi karako wonu maso na wo Faith Homeopathic Clinic wonu aso ye Kumasi ahene makokoben na Western Region Bogoso Accra so tum what telephone number 0244 583 859 0244 583 859 na woni wono atwetwe enkommo bibia be fine Madam Comfort is do bibia obi amema speedy recovery nyame okay nyame aduma me da obi akoje meye nyame aduma me da enkoso ani odi for Elijah obi akoje magia kwasi sanse ya mama ya de nyina oba pani akwafie atwani ahwedan odi emfie oha achinum 105 ne fene enu akua temi de ya me da we ya ne tumpam odwumaka se kese anopa no 9 ene fama do for jafa ko ne echi na fe uvusu mekoso honma ne bia ko pene krabe odwumaka so no materi sorry ebi abusia be transi asinkonwa wo Methodist Park on Makase na mami abrimpon ye pa ne kwasiada besa ko na sorry Roman Catholic wo Makase kese just be chance atwa no so to bia meka busia no bia ne kama enti samre na Suzy na be ma se wa bonsu wo TUC woni eno dufie ene sweet mother ani abusia nyina mo nyina hyeden nyame aduma me da me kofi Makase kese me no di for Elijah ne be kama no bia peyo nti obia enhyɛ so akwasi abrante wo kai ye be so enche obia se ba ko akwasi itio kwame ye ma media me bom pa senke be nya ne mba ne bi mbom adwum da ho no na ka o ma ba betena se ambufuafuo no but still no ma me no so from obia mfa but ye try say from my be on befa na ba ko ni ba ya oso abon dam no omotie ye otia sabonten hu no on the obadimo ka wura so the adwenne no so abedai so nti ye pe ne mane bi na ye mbisa no emfa ye bi krobeta be na adwen se bia menopause bi yare bi penyim fees be ne bia but ye friend ne man ankasa na ye tibi bi free ne man ankasa no dia because ankra na ankasa na de o mugem anom nim se de hyehyɛ o mofa nti omun bi piefiri o ma no e be hu asam na ankasa be yankwa se ye maami bi kra menopause bi ana bi kra adwem ka wan right ya because bi atimi si na no yetia ana maami bi ba ha no ma wote obi akonfo bi afa no good bi akire na sabite na adwem ka no na adwene ne nye nti bi de mesre se ye ntwentwen so kwesisi e benya ne mane bi no mo abeba kasa mpa ekwan maami we di afa because otie maami ne nsem o kana ano ade pa na no so but you see the gold ayira ono so ba no o kire na sem otum adwene mu da pa but say na ndie ma bi chen bi atia for baby ande yehu say so hu nti ye ntwen ne ye nhwe de mate me da say caveat Kwame ye be na ye be na mu me de make enyampon ye ko house of fire enyampon se Kwame no ntina make se be ne ya ye be Sunsu Mu Nsem nyina afi na ne do so pu ye kwa akofa mame se ampa se wo be ifu atidie e da kina eni di for Elijah nkoso no kure bia be dead akode wa yira ni asemi o na me de ba ne ba se be na gwa kana kwa na yehu no but I think to be obewa around dabi ya ni fe wia yehu no but dem ni awafo ka afri ni krom sa no hwe no wa around se wasi kwan so kofi but dem no te so akra o odo pa mfani nche boto na fan bedru kageti obekodu krom ma mo ma yo bekodu TV etwa ya ti azawu waso ati around but dem ni onu ni around obeko no ofi waso pa yonko monye bi so ba mfani nche boto me so dia mi anto ncha bekodu ofi but dem ni onu ni around ma me
bibia be fine wati message na ni prophet nkosum hello can I say about it I'm American me meet ba akọ me sraw he Ewiase e wo no broni bodam ni kura no ye balu se broni gas wo baifo a watimi anya hwe kura kwa me na nya ne car na se kamia se abibifo de baye bia de titu Ghana fo ne asantefo o kaso wo baifo a he wo ye twoba wo ye se wo fro ba na de dem wo nkwan ma ne mpi na ye bisi basa chese da bia ye ne mas ne ma pese obi be koso kwabra ne panto ase kura bonten adenti opo bi se on pe na kwantuo on pe ne yedie kwa me nyame on sa kire bibifo ya adwen na dia bibi man chese enti ase ne yenim dia ba bia dia ekono ya hwe ya Ghana ya ne de ya manyasam ye hwe ye na abaya kwa ba ti so ya hwe ye ya akra ba president ya be kase Ghana nkwa ye ni nyina se be ya hye ni pa bi ma wo kra no tu ana mo papa ne ye sew kwa bra ne me se kwa mo pe na me na ne kwa gira duma bonten wo be hu mema kase tenten gram a ya wura ye ho mo be ma bo adoma ya obo de nam kromo ntere ni nyina nsa makuma se nkoso enkran interchange na se hono bi abie choba hono owo fufu aposi papa nya ba isam nya ba isam oba choba interchange ase ope ana aye choba owo fufu yo nkoso me dance agaro masa ajenya botena ja pam no oh agaro adia maame na kanu Ewiase mamu we say obekọ heaven wajitum se ade we se adininya beye ebeye ebidie nye beye ya de pa batiri de ne kwa fa so di nyae no a esuma no mande kwa sey ade ne enye etise wo to mpe biem bonunu ho enkoda ansia ana do nyakopon nam so mande ba Ewiase sankoda no wasenkoda no wasewo mu sey ampa de ya rehosem obi on ma say naka oba say ko boku akokun ebe wo what is mama menaka esima mama menaka no when the chesa simu hu aya ne ma wato etwada ma binum omo bia dwena sei bi adwaman obi adwaman bi bodam but chese ni ma ko to stroke abono US I just say I won't be free of face. Oh, Tablo Che Yatuma, when what they crop was because Ghana. Bunini Kai consider Ghana. At the year was a judgment of Ghana. So Bagana said nearby a decocha de Bon Mumasu. No Bagana. Others were trying to mano, a chairman on ye be. At Tomba would be so money be. Offensive. No, just said about Ghana, and Obu. Oh, Baba, we super. It's a dinner time team, lifted, no pa. If you talk say you, but no one. Oh, everyone must be pa. I could feel what to me pa. Oh, not the question money back. But you don't want to be on Chassia. Maybe be and assume. Okay. It's in my manager, someone petty. You have to claim a bit my first one, yeah, one in friends. Because only said, I dare no, but yet, and I dread it, but a bet when Namundia or catch it. Young one. Then the man of the Payana. You can do some amount to Mapa. Oh, you want to Mapa. It's in Pocambe for M1 Mate. Now, it's meaning the future. Now, I are a wholesome pa, and your cry, and every day, time of you quite, and it's need you, and your cry, and you go. What was the matter? Number the few quite. Yes, you. Yabura House of Fire and Anonymous International. No different penny. Elijah Akonichi Nkomo. And also Ewiase Mu Nsem Yabasisia.
papa wanyanya fabwa woma mafase kofumo alola bisawa se usika bale ate papa usikeya fabwa woma mafanya masucho onipa bibiye Mount Carmel na Odivo Elijah common German free shoe buy onu na ejati asienam man so dine kosro enfiem pempemechi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadi Mampontin School Junction Hope Odivo Elijah opoku timi frɛ o German free shoe na abeto how enu amani hunumu a na ahye no se dwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu se de tie bia Odivo Elijah tenene nsa na ayedi onipa beni Elijah be bawo brabom wufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema kyerɛw ama ho adwiriw Elijah be ma ho so hia no 1-on-1 House of Fire and Anointing Ministry International ebrada ani fiada eyempaibo anopa nonkron kosi awia no mienu ya wada aye counseling kwasi da bia so yesom kase anopa nonwotwe kosi dubako ani Odivo Elijah opoku eni nkomo ewo 055 00 73395 and 0240-967757. Yet also about the House of Fire and Anointing Ministry International and Odivo Pani Elijah Akodin Komo me pacho en chimfri akra. So per se unima ahodwa ekoswa omani ako Facebook aya Insha 104.5 FM Odivo Ejin Komo na fe sunsum nsem da twamo. Se ba no hunamu afo e ba no sunsumu a eho na asem ewo. Odivo Elijah Makwaba de go meje so na umpom to say Yesu adom yeda obo ade na say yemfa empabo mu odin enhwase me da say de go nyame nhwe atiefo nyina ye bom paye Jesus wo nyame hon konkron wo a wodi ogya ene hon konkron tumi ene nam my God fire ene so yeda wase Jesus ye bom paye ewo Yesu Kristo dinimu my God ade atiefo ahwefo a etie FM enyina se wonsa my God yana sem nyina ne se anwumre ma ogyane nare wo Jesus nan sankyene akese ni umasi my God yenim se de ebusai yes wa yewi my God wo Yesu dim ne yebo mpae amen amen Odifo ye hwe nyame adwo china de bekoso na fei wachi kwano drop na na fei yakosunsun nsam so me da say they go it's a House of Fire and Anointing Ministries International here wo Fadi School Junction Odifo Penny Elijah Opoku medano no nyame ya ho de ye kese Jesus no we kire nyame ya adman say they go last week no metianom na make say accident ebesisi enti obia mfa ne car entu ana momra Fadi School Junction they go na nipa ka say medi agro ye read this week accident ho asema e baaye wona ye nhire tiefo nyina di adanse say Odifo Elijah si wonyame fa me so ka asem bi na odidi agro a ene na wo ana ape no we kire nyame ya adom a nyankopon eja asaso e wo Fadi School Junction yes Lord na watwi bi akwankyere ba be na watwi we mu de obi ade apple na eba my God obi ade fruit ye apple na ode eba na de go ye be kasa aguso ama yade owuo obi ono ma tumi bi ne da ye kasa aguso na ye kyerɛ de ode be ya entempa no adanse de di achi my God no nyame ya adoma de go wachina anopapa be se no nsia e de kobo no nwotwe Odifo Elijah metena se Jesus na ebo 8 a ye de mpaibo kese atoa so my God ena no fiada wane ba ye na adanse ne soso de fiada we entena se Jesus your spiritual powder no sumu powder no ye besa achebi wachina nyame ya adoma wane beji bi nyina di adanse ye enti wachina sadum bidum ye ne a no nsia kai no do Fadi School Junction so nemo ansa na ebe bawura ensem kese toto asema me mfa me number
MTF. Jesus. Odi for Elijah Opokume numbers in the 055 055 00 00 733 733 95 95 055 055 00 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96 96 77 77 57 57. They're gone. Young Koyanim. That's only for Elijah. So the China, the records no atuja obi ahu bi no mo fi chichiri nya sam goto atakra de ene maybe akodo akra nipa Cape Coast Tamale Nkransa Libo Easy. Tobi anya ho cha life on TV no so. Yes. Fire. My God. Mama ati say Achayo. ya kasa de no bi antu nka wate your friend say But from Aisha Alasan Pachai. Baba insha FM da Pachai. na be na ba ha Pacho me buy. Oni no from man so kakra Me buy Friday ochina ne 1 month. o be kan se mi kire o Pachai. nse me na be ka kire si so bio Pacho na spiritual marriage ewo me so. Nti ema. come na fa so sha se E sha se ache. e sha se say no di mfie say E sha se me de na miniba mani fie no. Sen den time na mo 13 years by na me da me hu say bi be ne me da nti me ka che me maame a wan fi mi. Ti ase menyi ni me hu say still ade no e di minya. Sa na maame de be pi. Na o ye hu dan Me bae ena me ka che nana ena ka che me say odifo bi wo ho a. Ode ne be maame ama. Wo yi sa de na fi mi. Na ye odan Na oba one meda uhuno mi huno by na ase me sorry anopa na mo hu se ase me hu me ase mi gina wa na nsu enam me hu tell no obi ada no su ai ti se de na me se me so ya na me ne obi ada ho na me ne da ya me sorry ya me hu nyina ase ise na makokai sa no a me da so da se hu bi abani ma be de aba be da o ka che mama ogidi me ka che me mama one say because mama wan kashi what panzo eh papa de woni wo film no one few sa no e be sa na e din o me ka say hunamu di afu na huhum ya na e din e ba de na o ye me ba ha e na omode no no nya ma ha na me kai me tiniye me ko aboso e mo bidin o ko komfo o ko je si me ko ye o ka che me se me fa sika emla 50 million. Hey, 50 million no memfa ojan 5,000 ai ojan akoko shinab ena entoma esini miensa memfa mbra no mfanya de ma na nkoko me ko e mi to sa no mani nyina sanse na me pe ma ho 20 me to ni nyina de ko e ma ni e ni nyina ma me so ma hu so matia so fufu be what the 50 million ko e ai me de ko e wo ko me to sa no mani nyina de scan to so me ne me maame kola ne koye me maame anko si hwe if you na sa ko he me sa kwa sofufu bebre ho yentu boss na he akra wa ko komfo wa ko sofu ho o ko nyine si yo sofu no so de me koye ka je me so bebo no so charge me 7 million 7 million 7 million na sa 57 million ai me kuti 5,700 ai no so maame oyi be me de gumi nsem a na me nsem nyina ye ko me de ka me ni padua nyina ye ko de ye ya ho so one tema. Ani odifo dikan. De to sumi nu so eh. De to sumi nu mesa ko bi. Mesa ko ba so fofo ne de me chini bebre. Ni nyina kwancha. Ni nyina kwancha. Ntu hwa e ka se no obo. Maboka e ka fanse. Mai mamboka ko be do 30,000. No, o ye adwuma. Me ye adwuma. Nti adwuma ni sika na de yesa ne ma no. Adwuma ni sika na me de. Me ye adwuma na me save kaka na me sika. Afina masawenti skane sa na masata na na masaya adwuma menya na masoso fise na menni boafo amu dia hina trasa no beda oh ene de debi ma nya bisa ama obi an trasa ne man so no beda debi
Oh, okay. Into chin sano, then the man by Insha FM. No, enema na machini afi de mabre. Enti edebina miti radio ho na mti. Odi for Elijah enka enam se debi. Awieye bremu osofo Nyankopon odi for nyame yi na mayi. Se migidi se me kɔ ne hɔ a obɛboa me ama me ha wetu nyina betwa. Ena me bae me tutu anamo na mba ha se ti medu na me hu na de man enti o mo hye me se benada memmela ena benada me bae ena me bae na me podifo na ankasa bamba me to ne man ti me na me na omuti onyina na me nyinni se o metefi se machini a mabre ena mo ka chem se hodi o mu ogidi se ho be me last stop ti na me nyinni enti ampa yawada me tutu anamo ko ho faade ho ena mkushia opini odi for Elijah ankasa na nini di na wonim ne da na minim ne da nti kwa na omo bompa ya na so mo yeden bekoe na omo bompa na Thursday na Friday na Thursday na counseling okay ukoshia odi for 101 nsem na okachiro ni so kwa wanka wasem manka masem ukwaje na sie mekodu ho no a eba uri ka hu no sana ho yawo sanso bia ba na busa o se minim se akokura bia ugabi no kore enem ko wonam se ope na minim se nka ma be hu odifo bia nka wanyini ya mane so bia ntimka me se bia minim se ma be hu no ye papa peni baase le fuadoa na bo yiseku ha ko wonam se wabambui me ya de mabamamu okay mabamamu me wura ho no me a minya gidie bi wo me mu se saa dan na me di me na isi wo no menya ahoto gentra fi se as me koduru ho no ase me wura sorry dem ase I was see bi egu me na me se Emma adwin bi besim tina me se da bia ha ma bai die menim se asha nyameti asi nkwa de no nam odifo so Emma kofo di adanse me die de menim se ye ketoa se me de bedu nanimu a obeya ama me what chance 101 se me taka odifo ya wode bia no chance 101 no nseme no ka kire me koduri ye na spiritual marriage na me duri ya no ka na me odifo no na ka kire no nyame na me ka kire on ne hui no ka kire me na me se no na me denam no ka se kire o ka kire me se ohun se ase honhom be ware me da honhom be ne meda na me ka sa no kre no ka kire me si yo atinto de akwankyere uku ho ma me ampa so me giye am de kodu fi am ye bisinde me hu bi ema bio ya mane so bia ate nka nso Friday no nso mane no bia ate nka ema bio besine o ma me ni nso ko ho ma me ni se me ko me kwa me kra me ma me mani hu se me ko ntimi no mo akwankyere ani na hia ni nyina ayira aye no aseme na ma me ka kire ma me de me ka kire ni se me semma me call so for no hono mai ni me da so da ya me hu bie mo de na eje me no me sorry a na me na mo na mase afo ma me sifi se me call ho ba me hu bie mo na ma me se wo boade ye chinia wo kwa wanante a usika nyina sa ye de na bokase na me se da bi ma we die ampa me call ye ma hu se ampa Nyankopon edini ye adwuma nkasa me hu bi num se ekase bi nyinni ye kan be oni na ahyehyɛ hu so meka se na akache nipa no nipa dem ka chen se woni me hyehyɛ hu menim ne da onu so nim me da enti se wo problem a eti se me di ya obi di echi me di wi the message man nko ba bia omla odi for Elijah eho na nyame obegye no anja we de ni pacho me salani ni mo akoye na fodi ukrom kasa aka de sigina a kire unu no so atiebi kasa metio ukrom kasa ne de ase omowo mahani ntino unjedante yo any asemi na aka so di for Elijah Nyankopon nam no so eboawo asema ameka che ne se nyame onhyira no nyame onye ne kese ompagya na wiase afa na nyina ehu na dwuma pa aweye bem wo ye bo anipa nyame ma no so de meka che se nyame hyira no wagye mi obi a wo sa problem bi ati se me di bia
omre no nyamiti Mate, Medasipi, Ocha or House of Fire and Anointing Ministry International. Aisha, and freedom. Nakawa uti of India. Obia Thomas, only be a knee. Olivo, Aisha Baho. We made our catch a spiritual marriage. One I concern what on when you need you. And some you about this young patron here. They're going or buying na sa. Sunsu mawari no ene na da menenya white entina sa yade no nsu di ne nya pa eno ne ade a obaye no wanka but onyame fa me so eda na di kire maame no emo ogitu mu sa ampa yare no ewo ho na yesunsu mu nna no ene de sa ade no abre no de go onim se akwantie ne top form no just spiritual powder na ye kan ho asem no ene ye man bi ene ye man no victory oil enkunimdie oil no ye man bi na de go oyusu ye no ne na otwe pepepepepe ene ode ho adanse e baaye ene se ne wote he ya okay na me de me draw challenge ama enhira etiefo ene Ghana man wona etie enhira nyina se wo a wodi atinie wetire nyame yad ma ye dafiada empaibo kase ye koso bra na be ha de se asem a gon e ka no e yampa na asa nyampa de go woni se wona e ba ne no obi won mo se me ne nkokura me da ha ma de ache na ma ye empaibo ni bi entime numbers ni nie odi for Elijah opoku a me wo Fadi school junction mamponte kwaso Fadi school junction jeme number no na fra mi sesi na nyame obeya ho ensenkyerene me numbers ne 055 055 00 00 733 95 055 055 00 733 95 from Mrs. and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 Shannon so say yemi abaye obedi adanse enye ne ekofa ni free baby de ne bai nemom enhira ha ya Ewiase Mu Nsem so ena ye handle no de ne ma ye ne ya enne wote ha ya o kana kosem na wodi adanse edimu amu spiritual marriage mu atumi bi hamo efiti bretenti odifo Elijah me ba ha adansidi akoso saa besi saa bre to akire nyame ya adoma number na mabobo no fa number no ne tua na mo bra Fadi school junction me se wa kire nyame ya adoma se wa ma wa ye ho entibra de go yenko yanim odifo me da se de part no so ya to aso mu se table no so mu se scanner hudo bi go ase a eno so any lab test bi be ho anatomy me fa se design fa se nyame adoma man no so me nti nka ase mu nyina mu so mu nyina sa wodi mo wodi fie sai 23 years. Me then come here, my baby 16 years old. Ana, I am from Zoho. No, so who do be good table, so I then scan ne lab test be a daddy. Pacho me kidney. Kidney. Pacha. Sir, and a good table, Nuzano. A balance at a balance. Pacho me yare. I shall say, me have no enemy fin. Ti me coach as can not say me kidney. Your phone on fe. Pacha. We feel na ya. Me ni fa no. We see chia na say on fi say. Me see say chia come in fini nyina na me ya. Na na usu. Oh, ensu. Odo saka na ya. Pacha. Odo saka say na ya. Ana say o ti say ya inside ho. Na me ti say me ya, me de me saka so me ya. O see chia fa. Ni fa no. I did bathroom kakra say no. And from a soro ne fom ni nyina na. Na ya. Na usu.
akwara kasa nyina wosu dan nyina wosu adan kasam na kasa yetio actually say me ho atome na me na modi for sama me ho atome ntina wosu no How le atwa nya da table no so asay ni say wo de chinchini bra ye even na de koy the hospitals bebre asafo akese nyina ho so me ho atome Disa no muka chewo e ba sa kidney say dia Ghana for sure e ba kidney dia na manfo beach ya bofie wo amenim vacha me mama abahada me vacha ne ba se na ti di for la janka vacha etie no Nhyira FM no mto na moko me vacha moko Thursday na Friday ya ko Tuesday ya ko e no ma ya kwanche wa ma ya nka sample e no se de ba e wonim ano ma ya kwanche ya ko ye so 1 week pepe me ko just kana bibia nim bim 1 week me vacha Angela ma rewa usui me vacha ya Nyankopon tumi ade nyina ye Nyankopon tumi ade nyina ye maboka ho me vacha e ka be say odos ni nyina wo receipts ni nyina wo wa worry me vacha da bi wo ba me vacha na inda so asa ho me vacha enti e ba sa ko ye lab ahodo test ahodo ahun se o kidney ho aka no na se na fietie na se mi so ye wiemfo ba timi kwa me ka che mama se onjan mama wu onya ma wu sai ana mama ka de che ana se mama nka sa no ati odi fo bi nka odem be ko no ene ko e na si e if I tell you quiet no spiritual powder any victory oil se me ka so odi fo eje scanner me chantro Wanti ashe. Tina o church o san ko twa scanner hu se o kidney na e basa no se no asa ayeye no sada no se na ho ye o me fa cha me sa ko bi me ko di fo de ko to nanim asa de awa ya ma me ka ma no ntum o from na so to kra me ba akola esumo bi ara ho no nim se nda so asa ase ma me ni ma me nya no onya no anse na efie jadum na so Yakopon na modi fo laja so agia kodai scan no nya na gute bu no so nei o san echo lab test ni de ka hina doctor say kidney no asan back to normal bia aye kama ti omo ti na nyumre e wo insha 104.5 FM asan na o ka chewo de me kan se ba bia ni da so ni no e ho na nyame hye no han mo nyam enti obi bia la o yare browdi fo Elijah ho na nyame nam ne so bejo enfa ho ne ba bia yare na kodru nyame nam ne so bejo enti china bible kase no bia ambra bi odi fo Elijah so asan na ka che no asma me kan se nyame isu ano onya ne kase onto na adum onyi ne free anim kwasiem Yakopon on e bo nipa nti hunu makwa nyina Yakopon dia nti bia nso Yakopon ye we ga de ketekere ko Yakopon nti wa toro bia muka se no nso so osofu betimi aye we betimi aye no Yakopon na bibia ne mo de fani paso sanete Yakopon o de kidney ne liver ne o de yede ego bebre on fanya hwe enu anu gidie cash semna no aka no gidie semna no aka no Yakopon na bibia no atu aboni padio we nyina na kidney liver ne eno ontimi sisano yana rehosem ne bana fe ato aso Mount Carmel na Odivo Elijah commandi German ifrisru baye onu na ejati asienam man so dine kosro enfiem pempemechi ni sesu apue e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odivo Elijah opoku timi frɛ o German ifrisru na abeta o haw enu amane hunumu a na ahye no se dwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu se de tie bia Odivo Elijah tenene nsa na ayedi Hey, onipa beni Elijah be bawo brabom ufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema kyerɛw ama ho adwiriw Elijah be ma ho awoso hia no 1-on-1 House of Fire and Anointing Ministry International ebrada ani fiada ayempaibo anopo nankro kosi awia no mienu yawoda aye counseling kwasi da bia so yesom kase anopa nonwotwe kosi dubako ani Odivo Elijah opoku eni nkomo ewo 055 00
733-95 and 0240-967757. All right, now go to our mother. Yentu Akuman so insha 104.5 FM. But before, I think you admit that you ni mahudu abekoso. Yes, I share chikwa na ifana mtu jana fe. Wana amufi enda swasa. Ana amu ni biye ni no. Obi wa akwa esi kofi le ko wu. Onya ko ponku wati azifaya kwa. Eno anu jidie ana ma obetu odi for yetio. They go medase. They go he se asem se yeni adansi anase yenyi nimpa yetwabi. Ne ye de aya adansi. Yɛhwɛ yɛnua ba afɛɛfɛ a ɔte hɔ yi obie na no kora no wɔ su broni fra deɛ bi sɛ tears of joy ɔn sɛ deɛ ɛyɛ no no onim sɛ obɛwu na nna onyame agye no enti ɔkasa nyina nsɛ obie na no a ayɛ ne sɛ ɔsu asɛ wɔnsu asɛ ɔnsere deɛ meka kyerɛ obi a wɔtie yɛ ɛnnɛ anwummere ne sɛ ɛntena hɔ na won so yare bi da so a emu esan se yare na da so no se wotena hɔ a na wu a ɛyɛ wo na opɛ yenua bai senko tena afie ɛnenne doctors no ɛka kyerɛ ne sɛ enye yie biem ɛna nko wu ya ɛnko no na opɛ beto maame de ne baaye no ɛnne nyame ɛnam na adom so amene wanya na yaresa hwɛ adansie mienu wei fatoto abrabɔ ho ne busa sɛ me ɛde na ɛha me ade bia ne wɔn ma ɛha wanyame wɔntumi nye dago ɛsɛ abrochefo no kra de ɔmu di adansie mo ɛsan sɛ obi di ni problem ɛsmo obi sɛ fako di for Elijah ho na wɔtwe pɛpɛpɛpɛ bosome pɛpɛpɛpɛ ebi wɔ hɔ no ma ɛna kakra mu no na adansie aba enti obi biara wutie me ena anwumre yi watie nyame ya adom a eye fadi school janse so de na yesunsumu aware my god say ya de adwuma seye eka obi na agi wajapade wanya aban amane wachira se adom bidum ye ne anopa ko na osi asori fie ne ahwe ade kodi a e de sa problem no bae na momodi for Elijah me numbers ni nie 055 733 95 nyabotre na de for D4 number no eyo D4 Elijah Opoku a me wo fade school Jansen 055 733 95 055 733 95 anase 0240 96 77 57 0240 96 77 57 obi on mana ne ba ana ni nua bi ana ne disie bi anya twere de go na wo twe ebesim no abrantie bi onya atwere ana wotwa ya wotwa to jem na obi anim se twere ne nko ye de ne beba obeba be share ne testimony ye ne ko be se afe ne fanie atwere ne maada obeba be kana kosem na me de me kan se odifo Elijah Opoku me wo fadi school Jansen bomodi asa obefa mamponten ka hyene nso baby a wo free baby abesi wo kagetia no wafa mamponten ka my god ofo ka na asema ka tie mate ni no ana driver ni se me srew semudu fadi school Jansen yeah school a wo hono me your friend okay academy munsi me ho wo musi wa pa busa security man wo ho
anaasɛ wo mo tonton ade wɔ kwan ne ho anaasɛ obi biara obomu bia busa ne sɛ me pɛ baabi a odiifoɔ Elijah ne car ne gyina no wɔkyerɛ nyame yɛ adoma de trɔtrɔ gyina hɔ yɛ asɔre ne car na bosio no anaasɛ ne color no ɛyɛ white enti wo deɛ wɔbɛbɔ mmɔden na wafo car ne bi na waba hyɛ no nso sɛ nneɛma akɛseɛ yareɛ bɛɛ na Awurade ntimi nsa no wɔ yɛ hɔnom no woba yɛ nkyɛ duro na mmom deɛ yɛ ne sɛ yareɛ deɛ da so biara no yɛbɔ Yesu di ne ama wakwankyerɛ oh Jesus yɛma wakwankyerɛ apɛ na yareɛ no ana problem na ade ba no na adwane obi wɔ hɔnom a ne mfi a wadi no they go obro more than 60 years oh and so just 60 cedis 600,000 nibi da account and now no fear that they go wo ma buy no abayisem na mo de maye no ye da agnosu me no ka so mo tie achi esi omo wo studio B na no ko si san omo wo honum sesi na nka no mpese ewom ewo na nko mpese nko mbeka emu nsem ka sama si wasase no so na go wonim se Friday no bra me diagnose na me hwe sa abayisem no enipa dom atwasia obi abehwe behwe mu no na maame no onye bayifo wow na de go me se enye bre na etie na yema o ma ba betena o ma bre no ba beka enema me da na di kire o ma se papa na no ware man mienu no ona call ba bi koji ade de ba fie ho osom kese ade no na edi omunya ena oba na ne ba no eyare no ne ho ato no nye yiwe anim ko din semone yes ehye de kura no medase o te hase medase ko head dressing bi na abofra na address na me yi aduma ya bena so na me yi aduma me say next week ye do meba na de go ma me ya no waka na bayi sem yi wo hwe ye na wuni ani ahwe ndi abeka se bi odi agro ye no kureturo do wo de se mo de mo da agno su nsem e bia ne ma no beba afoforo beba mbeti no wo kire nya me yi aduma mi sane form na mi hu no na mi hu se o hwe mani mi na me so me hwe na mi de go sunsumu no kasa kire me na me so me kasa kire my god enti sesi akura no wato me san amman se ampa o wani cash no watre na me yad ma de go o ba fie wonu mu bi mama mia ba bia ne ba kukuo ni se bia no ye be kwa kotu hweaba de go anse obi wonu mo se metu ba yie ma ye sei ba yie no tu na ba kukuo na enipa no de ye ba yie no wantu a agona wudi ene na wa chese ba yie no wantu kra nka ato bo bo entu wachire nyame ya adoma ye diagnose na ba bia ba kukuo ni se yayi se ya ho adwuma mama no okay na mom jeme number no jeme numbers no hyene nso se Bible say enipa ntumi nya bibi according to John chapter 3 verse 27 ajiso onyankopon di firi soro amanansa odifo Elijah onyame ama mitumi wose me mfa mo anyame ma awiemre enti me sraw cash entra fie na yade anku entra fie na nsa ho akon my god me numbers ni ni 055 055 00 00 733 95 055 nyabotia na fa number no fa ya nso fresesie fre na busa se odifu e wachira mpese mbehia wo ade be na memfamra memfa hene chansem na mpese mete 055 00 7 3 9 5 yansenya abutire nsisu biem yes esanse mpanimfuo wom yes ana enipa bebrebe nso afa no mokofa bia bidie pen bi no matwere store number no eye odifuo Elijah mesi edi ne yede ai odifuo Elijah ya me wa fade school Johnson ehona nsenkyerani wei ekoso sa unya no baabi a agi se fade school Johnson sebrono no nso mesi ya hene fade school Johnson utie mi abodi ni bi fade school Johnson odifuo Elijah opoku yes numbers ni ni 055 00 7
33955 misi so biem esan se enche na me de me kasa na eba na wi na so wadi tua se odi for Elijah me kasa bebre eno krepa na mum agro ene form ana otu anamo a empanimfo se pusu nunum a na otene sent na kankan no yes 055 000 77 33955 055 000 77 33955 anase 0240 96 77 57 0240 96 77 57 0240 96 77 57 Dagon, Mamin Court Central Police Station. My God. Namin Courtia Chief of Fury or SWAT one of them. Yes. Namin Rata for Pets. Namin Metia Mr. Henkra. Mr. Henkra, Niantia 2 eyes in Swa. Nana Sapon. Yes. Nana Sapon. Yes. Nana Sapon. Sutia pa. Ono se Yamanajo and Enumre. Yo. Nemo Dagon. Ya Kono. The American say numbers na me dia to dwane me besi so de atwa to biem me nka se biem na wachina wa ba be hia me 055 00 77 33955 anase 0240 96 77 57 0240 96 77 57 oba ho wachina me se yada be wachina nyame ya aduma ne mpaibo kese obi sintimi ba difo ntime hu adanti na hu me oba hu me nye difo a me de me hu sie Fama Mponte car. Yes. Nemo mu besi fa the school junction. For the school. Obetra Sims. Obetra fa the station. Yes. Obetra fa the school park na. School junction wa. School ni the OK Academy. OK Academy. Usi ya no wa frɛ number no. Trotro si wo. Yes. Anase car si wo. Twɛn. Wa kye nyame ya adoma. Obi an drive on the car. No mfa ntu ana momra. Na empire. Yes. De go. Nyame shiro bibia. Yo, edom nyina se nyame ya adoma. Ochira besa to aso live on 104.5 FM. E mo mecha Facebook, mo mecha YouTube, ane TV so Pemsan TV yakopon hia mo nyina. Me dia jawu so mampo kontonchi. Abo hia kuma na wa ka sibre to ba kwa me gong. Asida mo nyina mo dia.